na se ono wo fuel to wo ton ye no ono de koto asase me no ka ho se na menye me ba no kete me ba be mesisi a oda ho yare na menye de kete nti me na me konsuo me na me no aduane ma asifuo no mi ansa na me sase sa anua ne de bia na paafo de be sensuo omo ma nda o mama no me na me konsuo me na me sesa anua no nti nye ne papa dia filling station no nye ne papa dia efi no na mpacho be ware na motehi na mote abusu afie ana na we dan mu aya hai na mo han na han dan na ukunu ka kire oda se bia omo wo abusua property bia na se menyapade a wo ye bia ne papa sika soso ana ne papa oni ni nuamo na ne papa bo ni dwetire bia na bibisa dabi na ye den na ketwa ukunu ketwa timi be ka se ejapade ne ye wo wasedia mentini hu de enti ukunu no hu ye no ona oba ye se ono obehwe nkwala no wona obehwe nkwala na ayo se nyina ye nim se okuta adwene fi se oba be ye de oye enim se oba be ye de oye ya enke yeso anya den ya ma no kwan enti ukunu hu ye na amamre mu no na hwan na di na ade ye nyina di na ade me ma nyina se hwan na ye di ni si ho no ana momo tradition net say momo amamre no et si ho na ye ne se unya wo akomo se do unya na akomo se me na mehwe nkwala no nti na ye de japade na hyenensa aton wade na mahwe nkwala no okay na mpacho uja ware ko ye no ukunu ja wo kwan amamre kwan so baby wanya me kwan ade nti menim ade nti uja ma ware kura nkasa no alaji ye wo fa ba ko wo fade obaye si o ma menko ene Holy Wednesday midweek no ana ene Wednesday nti midweek ye keka ko weekend na no na say drew say na ahoboa no wo event bi weekend na say okeka ho ara if say bre no ya so enti no ene edio ewie mema wa hama wa kwaba eba Akoma mu Nsem so wait nana ya Owusuaa Bempah me ne mabedwafo ene ya tenase we de tumuro pa we de tu samiewu tu aka Nsem tu e tu samiewu ebu abo we de ano odin enti no dane da nyina wonim say ya baba tenase ya baba somo ye di obi asem etu ye hofo na bibia koso abrabo no mu amaye me kai wo say ye production line no anasa number wo person oni ye di nkomo personally ye 0530507849 0530507849 wo person wo ye voice over ana voice note ana say wo beye wo person wo ye WhatsApp o person oni edi nkomo WhatsApp nso a 0246766060 0246766060 obetimi afre alla birthday girl hey enadiye ene well pegide me can say dem mama o say o ye benadenti na mo ka say ne birthday say na ye day na ka say no ayi no so na my ye confused pacho na ye birthday no enti ninsu ya ye ready ye be fo no ena ye be fo no kama ma bibia akoso mama nkai o say eye nyame adom a Saturday onua TV ene Akoma FM ye kan ye ho abom onua show time at 1 year anniversary no ye di no wokumase he ya enti no ye to ye nsa frɛ o baby a wo bia Saturday ne Sunday Saturday no nyame ya adom a ye be kan ye ho abom na ya nante wokumase krodua yi mu atenetene ye mpom ama pomudin kese pa afa ne ntoma pa afura enti no ye be hya ase afura Akoma FM animu ha na ye twa Kumasi ho ahia na ya bewie wo akire ho askwa astrotefo nom baby a ye work na ekowie ye no ehwa na ye bukwa kowie onim se nigi sem ene anigye
pa kese de ada no enye easy unim so nana mama brown die baby obepie bi anigye wo me baby sanso so na ye maame Queen Sabi akom onua TV crew ni nyina nso so baby ye be gi ani ankasa ye wi na ye nwie ye ni gisem ne de keka ho ni nyina ye wi na ye nwie ye be ka ye nnuan mo omo Ashan Children's Home ye ko na yakwakobo omo na omo ye clean up exercise ni eni omo diagro ye ni omo asa ye ni omo chese ada na be ye ni gisempa ye wi na Mac Brown's Kitchen eno nso so anu aduane ama ye didi bi ye ne nkwala no ada no ye ne nkwala ne be diagro ankasa enti menyi hu mfiri ya bra bi na wonso so benya experience no na hu afoforo unza Akoma FM hanom say presenters ni bebre bi kra unhia obi da onua TV ebi kra pese ohun na mama gra unhia ne da bra akwanya ni bra na eni ye mra mebom endi dwuman na da kwasi ada no de eye Rotary Park unim se mama unim se Sunday ye Mother's Day Sunday ye Mother's Day enti ye onua show time very special one enti maamefo about time for mani nyina munjitwi na mombra na yendi onua show time at 1 esanso ye Mother's Day enti very special enti menyu hu mfiri mu kra abra na ye ne na mama Brown eni onua TV na Akoma FM yenka ye humbom emfa onua show time at 1 no Embrel abuafo asoyas ne Dead Del Spices Tasty Tom Ban Herbal Slim and Fit Gingham Dental onua TV I was say ye dwen wo ho pa mama yes na pomuted den adum na de kuraimu ena ye Peggy baby atamfo na ebre amfa no nto so ena ye ne da o na ya fa mama ena ye world mama day enti no ne kunu ti an ha ne kunu kra na de ka se me friend sa mama yes obaya wish Peggy Peggy I wish you all the best. May the good Lord sees you through all the days of your life. Amen. And your family. Amen. Erade nkoso nya okese. Me dem nim so aye okese nanso onkoso so obeye okese kopem so obeye kese pa. Ye da erade asema no se wa ma na di ne nkwa na amen. Amen. Nye nyipa nyina na enya ne sede wanya ni se erade de adom ye ya ye nyina ye kabom e de aseda ema osoro. Ema ye nua ba Peggy. So that's it nkwam na erade di bi aka ne ho. Peggy nyame nshira onshira wo men nyina mu onshira wa ware onya no ware onshira onware sa ware onya no ware erade afi erade de bedom no amen Reverend Sia Apa Life we dey wo kra na wo bo birthday Peggy bejina papa nche no mompa ye ma bra na papa nshira nana die bejina finfin bejina mekwa ese de mi ye bibu anu no koto me de flowers ne bai o the flowers I say green and yellow me bebu anu nana ko he chese na nkwa do ye late papa shira wa unipa wa downfo say Peggy one Mama Girls Prefect oh ya me ba panyini o Facebook no almost say happy birthday Peggy happy birthday to you. Happy birthday to Peggy. Happy birthday to you. To me, you know, amen. 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 Asasi bi ode ne nan esi so no ma ho enye ne hye. Amen. Akunu biara emu atoto e wo ne bra mo ne bi ma no. Amen. Gina wo so retu mi so. Ye ka sujadie mu a o ye sujadie mu antupe. Ye ka sujadie mu a o ye IGP o ye commander.
Yes. Afe sene na ono nso awal. Amen. Yesu dinti. Amen. Amen. Unim say Friday. Hey. Suja dio mo IGP. Na za kwatre papa. Chese, suja dio mu banti paper. Comment. Friday. Enyumre 9. No. You are. Ana Saturday enyumre 9. You tie me no. Already be in sofa and afundi and afundi. Dana kuma so be already be fam so aye dia man. Amen. Papa J ya. Wa unwa ba na edi ni birthday no. Chese, oche Amalia. Oche Rainbow. Hey. Okay, we see afọ na ye adwoa Peggy birthday nti no. Mon wishing no, mon wishing wo Facebook no so. Na ye nko na unim say Sunday na ye Mother's Day na mom Akoma FM dia ye bedi especially on the 19th of this month. Ye ni Peace and Love Hospital na ye kan ye ho abomu edi Mother's Day stronku we kra na adano ye be ye breast cancer screening. Ye be miemia mema na be miemia na ma ende eminya mi se hwan Mama mia me. Ma ni be mia mema na mama sa na wo kan. Oh, okay. Mama ni so mia ma no. Wonim say ya duro. Eya duro pa. Eya duro nti na ese be wo ne be ma kompa so a. Wo ese so onom no fo. Nti na mema ntwa no fo no mo de ye ho aduro. Enti no on the 19th no Peace and Love Hospital ene Akoma FM ebe ka bomo di Mother's Day strong kokra na ye be ye free breast cancer screening, cervical cancer screening. Mama onim say ha ma pa Papa. ha ma papa Edi menya. Nti ye be ye ni screening afa nso so ye honam ni nyina ye be ye body checks sanso so ye be ye eye test ene de keka ho bebre eye free na ada no ye be sanso ache breakfast ukofie nso ye be san ma gift a de be ko efi say Mother's Day nti ye dwen ye ma me ne emma ho da no eye 19th of May se ne amekan ye no e wo Rotary Park wunim Rotary Park e wo Golden Tulip opposite e hwa na Rotary Park wo sisi e fra ho Lancaster e ho no ma e na Rotary Park e wo adano bra na eni ye mebom endi Mother's Day no ai time no de ye anopa 7 na wadru ho yes sponsors no Aspi Pharmaceutical sanso so na Kengen energetic drink energy drink na say ye den energetic drinking water more Bremen UGC Cocoa Plus powdered food supplement Mater Dei Hospital was Santase Golf filling station nchen hona Leke Natural Spices Santase runabout Golf filling station nechi sasa na meka Leke Natural Spices no so ebusu e wo supermarket bia Otria Herbal Powder Cave and Gardens Limited omo ene ko fa Jenico fruit juice e ba ye de pa Captain Morgan Restaurant and also so was fantastic runabout Dedel seasoning powder and also so omo beba na omo aba be poaye nti afoforo bebre enso eka ho na yede Akoma Mother's Day special celebration no ebrel pa minimum so what time ichuku oba Facebook live no so a share na obi nso so enya bi enhye na ontie mfantu na hofo medofo Peggy enkrofo we share na we show odamase say happy birthday Peggy sir. Odamase asantoa gifty Beatrice Osabia ene omo keka ho ni nyina Peggy sir odamase ensanda happy birthday biem enkoma mami o ho to say eya ben mic no neka segum mami why
Tinasiye. Tuntum soyo. Ana omo from Black Beauty ana. Within the same. Rashida. Akosua Jubi. Wo ho ofe pa o. Na omo sa from Black Beauty. Utuntum efe. Utuntum da so kama pa. This is your press conference. Producer say we a press conference. Yeah, a press conference. Ajubi, ofri him fa ne bae. Mbacho mi fi osiem. Osiem. Mbacho. Accra na. Osiem no way. Eastern region. Oh, okay. Kofodia flowers. Mo ben Kofodia. Mbacho kakra. Mo ben mo kakra. Nti mo nyina wo ye Kofodia flowers. Lender door side. Na esa mo nyina Kofodia flowers. Mbacho. Nti na ho ofi. Medase. Mo ofe pa. Wedding fee say. Mbacho 36. What say? Mbacho 36 years. What the 36 years? Mbacho. Wow. And you want to me dem nim say small girl bi o. Mama ebisa wasem was who secret in say. Mama say secret in say because one of you look young go say 18 years. 18 to 21 for what you there? What you there? What you ejuma be? Mbacho dabi. Now you there? Mbacho me Manen how why fache me ohun ya me fedodo 36 years pa na chese mama say akwala. Wow, ni trini pass e broni ohun ofe pa Medase. ewie den na do ato me wa ha Mampacho mene be me bi atena be 15 years ni me pacho ya won kola nsia. Me pacho ya won kola nsia. Eya wo Mbacho. what was 6 Mbacho wa mo fe ni nyina echi wasan was 6 Mbacho. mama se menye dey men so ron ko won aka be ma me ne be wo hey mama mo min se manya me wo ho fe o 36 what was 6 she looks like 18 mama kan fo kakra ba ko no kan no tina miss yes ba ko na wa ye nyame dia dabi oh but nya be ma ne ba okay until like what was 7 Mbacho. Wone be ma na was 6 na oni obi foforo awo ba ko Mbacho. ena ye pon ameto mota ma wati Medase. ana opeden o de kan opeden open mota na opeden Mbacho. open mot producer mpacho misika mensesa bi wo ho ye pon afa koto mot man enra producer mpacho mensesa ka ho me 20 bi ka ho mpacho fato mot man mama I see to awasem so ati na ho ye me fedodo nti asem no kra ase o de to aso 7 ho fe wow to aso Mbacho mene be ma bitina be eya ma wonne so ai na me de ma fa wadanfo my best friend no Medase. Mbacho mene be ma bitina be 15 years. Mbacho wanya me ho ade. no who 6 no Mbacho. Mbacho na orija baba 2.5 years. na dia wanya ho ade dia warija ya bembiem so wanya ho ade na warija ya bembiem ntitimu aba na mene nete ba ntitimu aba Mbacho entitimu aba be 2.5 years ni. Okay. And so all the crying nyina jam so mpacho on show. Oh. Be ma ben asem ni eken. Be ma ne friend say. Mpacho kwa me yeboa. Kwa me yeboa. Ono nso wo okrum ho. Mpacho no wa Accra. O wa Accra. Na den no nhwe nkwala no. Mpacho ansa na ntiti mu ni baba no.
me say problem kakra by. Okay, catch me. Problem me by. But so me ne wo ho no. Say edu time bi na say ni bufu ana say oba fie okwa adwuma na oba fie no wa bibia onka na one wa ya aka. Ebi wo ho 6 months 1 year. On didi wo fie on kasa ho. Just oba o fie but na o chop money the other better no. Oh okay. Na yin so ye say no. Dabi. Ni nyina wonye. Say no ti ase. Say ni e den. Bachelor 6. And you no wonye. Dabi send bu food ya. Ti 6 months no ana 1 year na ya wo ye den. Ubo nsuo nko na digu. Bachelor. Na wada. Bachelor. Na ya na okondo. Odo ho kana ni bu afu nti wan hwa na wabo. Nti wa try bi da sheda do to atwi ne bi da a ne bu afu. Bachelor. Sa wo ye ne sen. Oh madam fu kachire me. Wo ye ne sen. No da ho. Bachelor. No awro no ho nyina. Bachelor beda ya oyi Oyi no ho nyina. Papa we sa na oda. Ono da awro no ho nyina na obia mpa so. Sisa na okuno da. Bachelor. Na onso da sen. Onso ro ho nyina na o de o hye bibi. Dabi ya min tan shata. Mu nyina mu di hia. We de me wo fa pepepe. Na do tukotwi na ye ne sen. Ka kire me. Oh madam fo. Madam fo ye ne sen ne bufu ye. We ye ne sen. Se bia wo kɔ no wo ye ne gidigidi ne buafu enti wo so wo kɔ no wa nto obo ase wa nye no romantic way wo ye ne gidigidi so wo ye ne romantic way madam fu kasa me ho ne ani nkomo nti o de ye nto aso o de wo ho kana na ne buafu but o ma chop money a woni nkwala ne dididi okay nti after that problem na dey see ye me pacho sa na oye time bia but na it krum Accra no ne wo fisi okay anye tu free ho ne betena baby betena na a new site okay nti na if microphone shut down hu nti akoya ye ne nkola ne nkwa na nti last oba afie no na yanye aduan na skani hunti yanye hwe daddy no wa ma o chop money okono no si skani ho okay nti na me wo benkum yense bo na me de ma me chema nkura na omudidi ye nti oba no ese obi so say bia we didi no wan ka hwe e na obetena ase nti otena ase no ma na aduan no nti ni buafu nti one ma yakasa be 2 years that time no wa wo be say but that time no ma wo 6 no no wa wo 6 no ma wo 6 no nti one me yakasa fi one me yakansa na coronavirus ne eba ti coronavirus ne ba no from January to December no wan kasa me hoda na za coronavirus by 4 years new and say 2020 2019 what they call 2020 but to 4 years ni on kasa hoda but time one me yaka okay ansa na corona ne ba no January akopim December no wan kasa me ho nti na ha me nti na ma dwen say say onya me ho ade ana me ne neti okay na ba bia me ba from that 1 year na wan kasa hoda no no man kwala ni ska bacha kwala ndi one me yaka kra di omo muska good nti to aso nti na ha me ana say wan kasa ho na ko kasa ho by force nso anhwa na wabo nti na mintimi nko ne nchen te say mintimi like me ne nsha da anye free say because uko close to him na na say onyo obi opa agro mbacha madam onyo obi a oye partner mutimi di mo ho agro de na no ho nwi no bra na no ho nwi no ono negate me ka che ne say uti passe sebo wo ntimi ni mbacha kan say ono ba yaka
sa ono de nti mo ye den na mo wo 6 mu ndi agro no ane se oba onu di agro no asoso mu ana se mo ye den na mo wo 6 no mbacho ompa agro nti no se bia ne kondo anwumra obaba ho street like onye romantic bia oba ya no abo ho ye ho ye ana biem oye oka ne sen mbacho on kan shi enu ane se wa bie ono bie na aduane so mbacho no wodi onye romantic bia mbacho de nansa na obefa no obefa kwame no na one be me foforo ahia da na wonimani so mbacho nti na baby na o free band na o ye romantic wo ho mbacho nti kwame ye na wan kire ne se bra kwame me de ya mpe romance o eno ye sise ye nka no romantic ye ka no foreplay kana menhwe foreplay adan na wonye me foreplay ansa na o koni straight wa bisa ne pen mbacho da bi ade ntia mbacho na onye free nti no na ebrebe na ohu se wonye free because watimi ni obi atena wo 6 dia mfie sai na mo de wo 6 no mbacho me ne tena 15 years 15 years mbacho enti brebe na ohu so onye free mbacho mi hu no mi usasa na otie ba na wani je ho sa anana onim so obesesa ana mi nim so obesesa ba wo hia no de free no de wonye dabi onye free da ena onene tena mawo baako onsesa mawo mienu onsesa mawo miensa onsesa enan enum ensia onsesa enti den na ma wo tokọ so free wo de fa ne se baako mienu miensa no onye free na den na ma wo tokọ so awo nsia me bacho na me mpese me wo wa ha me sia ko wa ha me bacho na mpese me be ma ba ko na bacho enti se kwa me sesen bacho se o se me se nkola na nya ne mba enti no wati ne nse free nkola na uko kan se nkola na nya ne mba bacho sa na o kan ebia akasa ne ba ya na ebia mekan dia minti na onkai se o kan sa dabi na nkwala no mo ye ne mma no mo nya ne mma bacho mo ye ne mma sis ne ne mma but kitwa no baby na o wani mo kra na ono onim se kwame nim se ketwa ne nya ono ne ba kitwa ne de ye ntam tete ye no ana me wo kitwa so tam na onhwe enkola ne ntino na kitwa ne papa na bo ama me hwe enkola no zo wo ye ne me wo ye but so tam na enkora ne wo ne nti ode enkora ne bra me no ode enkora ne bra me na kitwa ne papa so se me enkola ados okoye na wan kan je ne se wa wunsia me ba cho me kan na o se onjindi anya no kwen wo ofe dodo wo ofe me ote ya okasa wo da kra meji edi okasa wo da kra me meji edi ino se onkwala dos nti ono nso ntimi na da na wo kan se wa wunsia wanye nhwehwemu ahu sa mpasa wa wunsia ono san be wo ya onim se o ma dos wa san be to so no se me enya no kre be wunsia me dada no keke nti se ono so hwe ne banana won hwe mba cho ono de menyam ye na mikunde enkra ne bre me ti mnya be 3 months no ma hu ni biem ti ono so hwe ba akono mesco no abeka ho no on hwe no nti menyam ye no hospital ni bibia me ana me ko wa penechira kwan mba cho ba bia na otene me ko na yesi watu afiro na number na me ode frame ya na ye de frame so me fresh si a say a wrong lie. Oh. Na mayembra wankasa wabra bom ansa na wo be hia kwame no. Na wadi mfie be sen. Pastor menya be 21. Wenya be 21 na wanyini ala. Na oye den. Na oku school, na oye ejuma, na oye den. Pastor na me ton brodo. Na o ton brodo. Uko school kakra. Pastor mi we JHS. O we JHS. Into we JHS na obeton brodo.
Bacha. Wona wo hwan na na. Me wie JHS mpacho misua adwuma. Usua adwuma bɛn. Misua adepam. Nti wo pɔn ho ana wa mpɔn wo ho. Misua ye bat man pon me ho. Ade ntia. Bacho misua ye 3 years ne de mi twa 3 years. Okay. But I say M1 if ya the best supporting. Nti misua o osiem ho. Ana mi jai na me call Accra say me kwape na metimi aboa me ho abe. Pon me ho ne ade ade no menya e bia store bi no mai. Okay. Enti den na kwa me ka kire we to wakoma so a odo ho ma no. Obi a wo ni so ade hu na we free ukrum abankran say o ba be ye adwuma no akobie wo store apamade aye wo madam age wo nkwala ana na enye sa abotai na ne wo ni so nti eden komonko ana se de wasem Bempah na kwa me ka tu tirim a eye wo da wo do wo ho ma no e ma one ne wo bebre sa mpacho no so obeboa me kwan ben so e fa ma adepam no e ho ne me store bi ni mpacho nti no so obeware me no aboa me na ya me enti wonne kwa me tenae no fa ne se wo hia no na wo ton brodo mpacho enti wo hia kwa me na adwuma be na wo ye mpacho na me ton wo da so ton na oni obi na eton ana oji kogina kwa ho mpacho meje na me de akwa echi wo Accra uji ana de akwa echi enti wo hia kwa me no yenhwe improvement ben ana se niema ben ho keka ben na kwa me e de ba wa bra bomu a hu se bra yi de obeboa me enti se me ne no wo ana so ware me e beboa me wo hia na oji bread no e de kwa echi ma enti wo hia kwa me wie den na kwa me ye ma wo mpacho me hia ni wie na o se bread na meton no me bread do nti minjai na ye den minjai na minti na fie na ono obeboa me nti no moa na oka so de beboa no de bi obema uska bosumi bi odiska beto bank account mu ana se wo bie store fofora ma den no kan ya ma wo gidi se jai bread no net na fie bi ko de botaye ne ba Accra meboa enti na ususu se bread na wo ja ton no obetimi aboa ma obotaye na ba mu ana bacho nti no ye den no ye boa o bacho no si o save ska amame nti na on fem mame o kan se o save nti se se edoso na o de amame na me de nti wo sorry a wo ye Adidas bacho uni me Adidas bacho wo didi ana wada wo sorry ana wo didi no wada ba ya fefe minua tu sorry a wo didi ana wada obi a wa bankran se wo beton pan no ti Adidas ni mu ana de nyem first born bacho na kwa me oye da adwuma bacho Mason unza Mason fo ne bi wo nkwala o nti no ono no ya akwala na no ya master bacho ya master oye master nti na de bia no fa ne say 15 years ago de bia no ma chop money sen 15 years ago time I me wo me first born dey na o ma me 10 cedi ma 10 cedi oni akwala na wo nko a me ne akwala 15 years ago 10 cedi na iska na be say 100 cedis ene ofa meboa 15 years ago 10 years na be say 100 cedis meboa na modu okay nti no aden den na ba ya na say aden nti na one try say one kasa no wo be save bibi for wodachi anana awona na yofe bacho dabi na ba ne sei eni me monkomo e ba ne sei bacho o ka sure me say ono abe save amame eno enye guarantee so obesie obeya ma wampa na onya ma wampa na wonte mema ho asem na obi anka nche se mema ye mema bi mu ya dada obi anka nche o maame anka nche wante da se ye mema nye sumye na edi eti ato mo so obi an ni wani sankomo no wante bi da wo ti bi da na onim sa kwa me de different no bacho na onim sa kwa me de no yesumye obetimi de eti ato no so
then na ma oji ni di sa producer mon try some benya kwame emma me ma friend na wonfa was wonfa won mon try na ba Akoma maybe a network ana ne phone ogina dan so sise wo sen atwede so oye mesin adwuma ti mesrɛ mu amon pɛ ne mame because enkwalansia wo ye de adwuma sesei Bacho ade pamna misuya ye no ana me de call ade yi okay wo so machine na se wan kasa ye brefo o bo ho so ade na wan hwe so ensua wade pam na empo se be ma bi ahia na obeboa wa ana wo mo ho ban na wo san kwa wo ka ho 7 abra 6 no kra papa enhwe no menua ba eno no so eyi wo mu ono ye be de hu no because on timi nya akwala na ma so se obehwe ne ba se wo ma do so o meje ne de emfrim ana meboa ne de ka hu nti o meje ne ba emfrim no wonhwe no ntimi mfa ade so ani nyina nto so se hwe no nti mfa ne ebehu no Kwame unim Kwame abusuafo Bacho unim na abusua mu hwan na unim no Bacho minim ne maame ana ne wofa na no wofa Kwame ja nkwala ne hwe watu anamon akọ Kwame maame ho ana no wofa ho nom de akwakotu nanim sa ade Kwame ye ni Bacho me frɛ ne wofa ana me ka tre no o ka so one ne be kasa but me frɛ no se me san frɛ ne wofa no o se one na kan o se ono de o nhwe o se nhwe nkola na ne maame nso ye Bacho ne maame de me nkɔ ho ye adentia because jo mo hwa ache adenti na nkɔ ne maame ho adentia Bacho na minim sa ne wofa ne bebo ne maame amane na hello Kwame number na egbom za no ebi ogina atwede so The number you called has not answered. Please call back later. Ogina atwede so ai san friend bi ogina atwede so ebi na phone no da ne niema no mu so mo woro mo ho a eni ebi ehye ne bag mu no nso esen soro Mason ebi o plaster dine so plaster dine so Kwame fo nso de o montesa Kwame tufo bi aminim no ntesa akura wo frɛ na no wafa nso kro hwa ne ba pa ogu Kwame fo anim ase The number you called has not answered. Who say sa kasa na wo ka se nkwala ne nye ne ba no nkwala ne nye ne ba omo ye ne ma no omo nye ne ma Bacho omo ye ne ba nti ada na akọ kasa omo nye ne ma Bacho no se me kan yo obi a frɛ na sa na wo ka o se me se nkwala ne nye ne ma o kan ye Bacho manka wan kansa wakuma mu nso wo hwa nkwala no oni ono ana wo nsia ne nyina Bacho nyame anim Bacho no nko aketwa no nko na ye mesko Bacho Mama sister nyame do no no ho nso ofe nkwala nso de nkasise kura nka waye basa mama brem na dini yesen Akosua jubi oh okay mama bon 7 planet wo fefe sa no no ho fe pa ahun fe di obi papa bon 7 pa Akosua jubi said o kasa boko no
mama ben Mike na mama said the okasa boko na em so you obi ane ho edwo e ma no so om ho dwo no to da bi aye na nehema bi enye ne nsem na oka na edodo se woni be ma ba wunsia na afei me hu ni se ba ko no akwawo na ka ho no e the problem ebi ana nka be ma na twe na so kakra mama hu ni se eno na ahye be ma na ebufu ana ebetimi ayesa pa okay ebi akosu an shedanka but akwala na awawo no ho problem na akwati ya nkwala ni nyina edi science akokko wo ye edi science akokko wo ye oja nkwala no hwe na edi science akokko wo ye edi besen so kitwa no dey say 2 years okay 2 years ya na wagya mo ho be yesen no wagya wo ho a won fiu be yesen ono wunhia na no be yesen but tama yentem tete yan be say 1 year oh minwia ntem dodo one be ma wo ho na se ebi kura na bu afu a esese bi akopempanyimfuo bi so na de ode aye ososo a odi so de ye da bia meka se wutimi ma be ma ba akokwan e ma ne twetwenwa emfie dunum ada wabusuafo aden na o mapo na na se o ma ye ne den mente ase se abusua timi hwe kan ma wo ba wa wo no be ma ne ne tena emfie dunum a o mechi abusua ana bia na enye mu nokura na wo ka kire yen kokokokra wa mebobi wo fie obo kokoko brancho da bi bato ba je list wo mi papa wuye no ba je list so ba be enti list no de ama nkola ensia se ne wo no waton ho sa de ama no nipa ba je list akola baako ya fa nse panyini no so no je mama me ba mama misa na se obeje list na wa wo be esen brancho na ya wo 5 Bema no onye na dwen so obey no obeware no waware pacho minti minchire uhu no edi be sen pacho edi be ko be 3 years mama to aswe me na minim so obeje list no kra no a wo be mienu ai na make ana ba akumpo ha oba fe watumi atena se ama bema ene watena ato ne boa ne wawo ensia woda social ne so obeje list anya paper na mode ma no bacha di paper humpo no abusuafo atimi akofom ama ye ne wawo num paper ene oden sapa ni sika ne ba ye de a ebi anka mbokodwo efuom asa atwa ne ma abere no o ma me mo ho meraba bacha ena o papa na afribu bacha na ada na ma me hwe be ma ne sa ana modem mo doso abia na wo mo nkodem ho se wo ho mama se we no kra do no tu bata ba nkran o a wo beton pan no abo ne bra enti no ntene ma me ne ho ena ode odiko hia akwa me na se otene nka wo so ma me behwe bacha ena eye ne first obi abeje list ena wo no wo na ntu ma me antumi anka asem ba akokra nkere be ma no kopem se wa mama busua dom yi se busua dom mo ma mo dey fa he e die no obe ya fa ho oba ya na arehu o pempen wo sinipen e wo se wo ka nokre ya na menti bi mo ase bontu bi kura de abema bi beje on say e ma okoka na asem kire do twatwo no no omoso de he winya do asem ba obesiesie ne kama ama no onso ayi ne de afrim o ma ne hu say arehu semsei na mete ho omo no sa ne afro mi akrofo o mi awukro na wa brim wo hu say ekwan da ho na so obi kura ba wunsia na ya ja ne sa de amede ya ba akopede de ne ye be ye me sa na tiro
wa ma ware ene obeka se ne madoso na mpa ene mema aba ene agige nyame asoma no me ka kire wo ba wunsia no ono aba abefa wo na de ono nko akora ne wudie na ya na ebasen no obe adesis onye da onye no ni adwene bia but on say there be am ka say nsufin bi adumja to onye bi hoahoa ne ho ne de won ka hwemfa ne ho o ko mu wie ya wo ba akono no obe ka kire ne say eh say wo me ya ampa ensia mintimi o wo koda da Bema wontimi nkwalensia wo kan ye no wontimi a wontimi nya afa na oboa wo daadaa me se wo be prove Bema de se ne de an so be yi ni de afrim omo adwuma omo ya no no ye tie bia wo be yi ni de afrim but mini ne picture wo frɛ na wo mfa but wo frɛ na e ba kosa so onfa bi ona fa so a onkasa wo pre na akɔwo ye ɔne wo ntam ye sa ne bimpa yɛmfa ne sɛ ɔboa ne ho mpo abafie sɛsi a wode twom ɛma na motɔn paa no wɔ saa nkra kwa mo ha adwen paa ɛmpra twe yɛ mo de wakɔfa bia wo nsia wohunu ho ano wobɛhwɛ so abɛtɔn wade asa amadaada ne bi sɛ kɔmfo a wɔnyɛ wɔno so de ne de abɛtɔ nkyɛn pa wono so ko na de na wadwene ye wo na wadwene ye se enkola nsia no obegye aka ho no berew ka pre ne nsempo a no de ma unde na wontimi nkasa wonye obi a ton pan no de ni mesi ni de mo ye driver for na ye mo de ana meboa pan no ra de se mama na meboa eno de sai say do wo keto ye driver ni o keto de won ne wo last one o driver there be a Tyler. Eh na say o de you mesin for ne Tylers for na ope mo mbesi dan mo mbesi esi dem mama madam fo ha adwen wa kwame afa no ho nipa de obi nim de obe yese nyina wa anye nwo na emmomu no de okofa ba ye kra eho asem mai do de ba ye eho asem mai wosmasan akọ ade ba ko aka wosu nkura dwetire wo ye ne ntem dodo me gidi se no na ama ba ma no buofu dementia se ne se ba ma kra de woni oba tena baako mienu miensa na oba no wo se ba ma no kro onye friendly oni wundi agro oni wo chese mama woni mza ma bebre fa sa de ni mu ase ba ma no ba fia biem yo hu ye asetena de bia na ne bibi na ye ne de na asetena de ye de yonko okra ne tena kamudi kan fa yonko bobu o onye friendly mema ne bebre mama no how area bo sai na de midweek ko be de nya orgasm bema onye friendly a wona ne eda onya nka onko so ni na chi o ebi o ye good in bed kasa no on kasa se we kwa hwe na ono so kasa ho be ye ne din obey oti ono so obi nkasa but onu mom kura so to onye friendly ono aso ote ho no enti omumi enusu ene wo de nam eh friendly for to say ye mo de ye nya orgasm eh ya asemo je say ne ye ko ayi charistic or sure kwala the orgasm mama na friendly ni ho be de nya orgasm be me boss yo hu ye obu ho a onye friendly enso so ye very good wo na dwuma so pa aha enko be wo ni na chi wa pre mama sa agro ade no enya se mpa no so ho na agro no be ko so se start wonim from abontia na mo de no ana me boa menwa be mamboa wonim se me hu ne se sister ya wo na wo no wo akiri no ho abufu nti ama be ma na dwena ye no kesen na akoye te se ene nkola kura be se so wo hwe intaba na opre de ko wo ye na aye be ma na dwene se ne nkola kura be se eneni nyina na ye me ma de omo ye very funny ye nya be ma na nanka ye bisa no so pedie ne number ya friend na won fa na se bi o pedie ne nanka eja ya ye die ne nama na we hu se o put it off na want wo ne be meja even kwa wo no obi aware papa pa akra mojai no sister you don't have to
go around and take a memo there be ebi abufusem bi na aba wotena sidin e wo se eche obabu oni be meja ya eni nansa na okura foforo na sa wotu onyina no wo yes ha ne ma no wase dada enye wa pre dodo we ogoka bi ama no be fa he kra na aka bi agofa foforo abeto mama yanka me man so ono o se ba se ne ma de o so hwe wo se be ma no one wo ya aka onye o se o onu nhia na enti no fane so aha fane so ma tena dan nim baby a 2 years emenya isa ne mama enti so aja no pa wo de me ba se aja no pa no wo kwa abrochire akobo bra ne na nti won tena mama no de no no wo ho eno no wo ho fane so anya yare kwa twa emma bitimi nya yare no for say oba akra be hu so na problem mama queen eno nso wo ho say yare a e wo ho okwa abrochire na ba no ye ntiase amate ase se wo yare o kwa broche na pa se dia baba we kemema ho akono mama na me no dampa so na kwatre kwa black star hwe Bempah miru kwatre kwa black star na ade him so tese be ma mama ade so hwe se ye dampa so na ade him so ma o baba na mo da emema ho akono eju kwa bontin kodi ye na eno so de na mama wiabo kodi sen Inya bema. Asa on pesa obe kasa. Me kasa fa. Ene look me ne chesa ohwe me ami hu sa ohwe me. Hu me fa. Mi hu. Sao. Ai, wa sha daddy look me no. Future president. Asemo. Pa me kwai. Me dase obapa ya e wa kwanya odi amami na me de encha pesi so ma ahwefo ene atiefo nyina. Said da ye be kai wo mo ye nupa e wadwa so a your friend Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara man capsules. Any hindi heba mixture no. Ene ben se megima kunya say dia no hu say adanse ene ne pa e wo ye nromi ane de besum awie. Na ye de yadura your friend no Zahara Mixture, ene Zahara G capsules no na edikan. Se drogwe e ye dro won so a e wo se odofo bia onya binom. Den tina make asasem we. Odofo bi wo ho a ni immune system no ayemre ono nko de bia wayemre no fun yare enketenkete na hanadwen na disturb no ono nko walking distance kakra bi anasa steps kakra bi a obi afra onte brententem no obonso ono nko oye bibi kakra bi a na oteso na obre odofo bi wo ho a enam se owo weak immune system no obonso weda sesa kakra bi a obonso e wanketenkete cold kata na hanadwen na tete no odofo bi wo ho a enam se owo weak immune system ntino de bia anonko onya infections a adura obia no ma ne ho to na yare no kwa emmabiem no obonso ononko infections no ekọ na ba odofo otisa ade america cho no se boost immune system no ma onkomwa no enya hoden na adura ebaboaw ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules ko be bia ye ton aduro bia say ye herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop na to Zahara Mixture ene Zahara G capsules no order for utado na mixture no cap ketwa hyeso obehwe no miensa anopa na de Zahara G capsules ni mienu aka ho aduro no meso a we hwe Zahara Mixture no cap no miensa na de Zahara G capsules ni mienu aka ho me pache se udi ensuo no anabenom topaye no odafo non toatoa so na aduro no bebo abustu nkwamwa no na ma immune system no anya hoden odafo bi wo ha uboso ononkoa de bia ba ne sa no aye no fon na yare nketenkete ehana odafo mentena ho adura me kanfo dia ma wa ebeboa eno ane Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa oyo baisi maso na wo ho na ennamu yare bi tise gonorrhea tete wo na hawadwen ennamu yare na ma ensansa abeji wo hifi ho aboso odafo oba adura me kanfo dia ma se beboa ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules bema bi so ho a wafa ennamu yare sabi wakowura tokroboni mu ama ne bema no ama ne bema no eso tia na etiye eba ne sa bema bi wa na ne bema no mu ahoden ni nyina asa bema bi so ho eba ne sa na ensansan aje ne bema na boso bema bi wo ho a wote ennamu yare bi tise gonorrhea so a impre bebre no ojonso a na obre
na ɔkyem ansa na dwonsɔ no atimaba woyɛ bɛrima na saa amanehunu wei ana wo ma ɛdura mekamfo de ama wo sɛ ɛbɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔbaa bi so wɔ hɔ a white anaasɛ odepoa ɛne ne di asie white anaasɛ odepoa ɛne na bɛtena ama nsɛm bi a mmaa bi ka sɛ ɛyɛ maayareɛ no ɔno so ɛɛka bi ɔbaa da biara meka mesi ɛnyɛ ahosiesie nko a ne sɛ wobɛhyɛ wig akɛseɛ ɛne ntadeɛ akɛseɛ dabi ahosiesie ne sɛ wobɛnya Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no anom atoatoa so ama me na asiesie w'ahemfie hɔ na ama w'ahemfie hɔ no akye yopo sɛdeɛ ɛbɛyɛ nanaba nana bɛsa ato nkra asa baabiem ɛtɔ ba waduro ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔbaa bi so wɔ hɔ a onya ne menses flow no entimi ɛmɛye ɛba baako mmienu na atwa ɔbaa pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules na ɛmoa ɛma bebree so afre edi adanseɛ sɛ matenka na ɛwo no me start sɛ me fa saa duro wei ɛnɛ matenka no anyane eti ɔbaa kɔba bia to waduro bia herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop ose ope Zahara mixture ɛne Zahara G capsules yɛ duro wei ɛyɛ duro wɔn so ɔdɔfoɔ sɛ ɔsa so hawa ɛduro Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛyɛ duro ɛbɛboa paa ɔdɔfoɔ giafo na mesi ebia na nkomo bi wɔ hɔ anaasɛ ɔdɔfoɔ opɛyɛ ndo bi atɔn frɛ yɛ sisi a ne bɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 ɔdɔfoɔ frɛ yɛ sisi a ne yɛndi nkɔmmɔ na yɛbɛkɔ yɛ aduru a yɛfrɛ no hindi herbal mixture saa duro wei me se ɛyɛ malaria mixture tatahwe paa ɛnɛ ɛwɔ market sɛ ɔdɔfoɔ wɔ hɔ na ɛtiridi mmoawa no ɛteteewo na ɛha wadwen na ama waapɔ so nyinaa ɛyɛ wo ya na asa ama wɔ num ato a ontimi ɛntibi ndi ɛnya ahoɔden ɛnkɔyi odwuma ɔdɔfoɔ bi wɔ ɛba ne saa na agya no ahoɔhyeɛ na nanum nyinaa so ayɛ nwonwono ontimi mpo endidi mpo na wasɔre akɔ n'adwuma so akɔyɛ n'adwuma ɔdɔfoɔ adura meedi ho adanseɛ ɛde ama wo sɛ bɛboa wo ɛne hindi herbal mixture kɔbaa bi a ɛtɔn aduro bia wo sɛ opɛ hindi herbal mixture ɔdɔfoɔ o typhoid fever na ateeteewo a wo brɛ no hindi herbal mixture ɛno ne adura ɛbɛboa wo ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a ne sugar level no ɛɛteetee no ɛɛhanadwe ɔdɔfoɔ fa hindi herbal mixture ɛyɛ waduro wodeɛ fa ka aduro bia so a wonom na fa regulate o sugar level no ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a high blood pressure ɛne ne di asie ɔdɔfoɔ asɛm a meka ne sɛ fa hindi herbal mixture ɛyɛ waduro ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a adwuma a wɔyɛ no ogyina nkyɛnkyɛn ɛkyɛ ɔyɛ adwumaden ogyina awiam kyɛ ɔdɔfoɔ bɛsi fa hindi herbal mixture ɛyɛ waduro ɛno ne aduro a ɛbɛboa nipadua no ama nipadua no anya ahoɔden a adwuma bia woyɛ bia no obɛtumi asɔre adeɛ kyɛ obɛtumi asɔre akɔtoa so akɔyɛ ɔdɔfoɔ mesi waduro na ne hindi herbal mixture kɔba bia ɛtɔn waduro bia na gyibi ɔdɔfoɔ yɛbɛkɔ yɛaduro a yɛfrɛ no Zahara man capsules na saa aduro midi so a bɛrima bi a wɔsɔ saa aduro bi ahwɛ anim deɛ Zahara man capsules etimi yɛ sɛ woyɛ bɛrima na wayɛ mmerɛ woyɛ bɛrima na wowɔ weak erection woyɛ bɛrima na obɛrima no entimi enni mensam obɛrima no ayɛ kodwoto bɛrima adura midi ho adanseɛ ɛde ama sɛ bɛboa wo ɛne Zahara man capsules bɛrima bi so wɔ hɔ a ne nkɔmmoa no ayɛ mmerɛ bɛrima mesi uni problem wodia ne sɛ wobɛnya Zahara man capsules na wɔbɔ no anopa 2 anumere 2 anopa 2 anumere 2 bɛrima nom toatoa so ma me na wobɛhu deɛ Zahara man capsules etimi yɛ bɛrima bi so wɔ hɔ a sisi yale agyina bɔ so bɛrima wo sisi na ɛtete wa entimi ɛma wundi ledile wa himfie hɔ no ɛma ɔbaa no ɛne ngye bɛrima mesrɛ wo pɛ Zahara man capsules ɛno ne adura bɛboa kɔbaa bia to waduro bia herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop wo sɛ opɛ Zahara man capsules wo de nom toatoa so ma me na omire ye bia wa ye bia no aduro no ɛbɛboa wo ɛbɛma ne nyina afiri hɔ ɔdɔfoɔ saa phone numbers ne biem 0246
34 34 83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 Odefo de bia meka me say aya mema yade no entitew endoso ema wonyemre ansa no wapekaristic ye nupa ye de abedwo so a ebo adasa ebo afofra ye fe no Zahara Mr ene Zahara G capsules ye numboma ebo odefo bia boost immune system no anum ama wapom din no SCP esita asa to infection bia se bitise gonorrhea ene Zahara man capsules aba ebo bema bia me se ne mantamu e ma twetwe no ebo ne samra ne se 1 minute bema ade bia ya twetwe no esere no ene hindi heba mixture malaria mixture tatahwe ene wo marketa ebo obia me se ya nupai ya to pete Ghana ha efa ba bia herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop no do photo bi na me se obo se onumaduro na obeya danse no waka se characteristic edro no eye medase obapa ya na media no way wadro na ai me de bebe bro next week facha me facha me future president ejuma na no asha ase no shabo ni so da be we de medi so we de o fa line no preko da be menye onko na menye wo sa o minti menye wo sa next week na sa waye mesiro ene meni de da so pa oni problem me de kwa ya atenka ho adwuma o baabi o facha me mia na meye wo sa next week de oni problem me hye wo bo minti min da o future president na aye mesa o minti min da o me da si bebre yo na atenka na ba me nkwa wo 6 da bi on wo sa my sister we ya sure asabia ana odini de say ajubi me ya matenka ho adwuma me wo 6 me wo 6 o ahwe anu akwa akobbo 6 misuru tese de almost ai on sa sister no ho fe pa wa wo 7 no me ba na metie program no so body di enki e pepi pa o enye yize o mani ageno ho se mani ageno ho yedase nyame adoma dase na ebehia na dase na wa amfa amade a o time no metwa so se hu menimpa o betwa metu se pe o fa nchame ewusi aba ma memo akwa ba bi o memra akoma mu nsem ewo Akoma 87.9 yedemu live on Facebook sanso so na YouTube eni Onua TV nyina yedaso a chese ye twaguo na mama ebisa wasem bi se ukwo second born fa ne se one no ya aka wo se be 1 year no nkasa wo ho enti na one ni nhia na be how many years ansa one ketwa ne papa ekohia but anu de onim ya ka be 2 years anasa won na ye debi nipa nso nya bena body ni nya bena meboa body ni nya bena wo ya baba the body no be firewood onso ya baba wa wo honam sisi wo ho so meboa na second one no asembe mpa na okan ya nti obi atwu 6 eden mpa na okan ya echi wo ma wo san ono nso ko ball wo mescores a mi madam fu kasa me ho eden mpa na oka kire wa ema wo gi ni di e wo hu se di obi ka kire wo nyina wo nkran wo twu 6 wa ma 6 goals last minute extra time eda so no so akotwa o mescore 1 eden na ma wo gi ni di sa kasa me hoen ubu efumiana bacha dabi madam fu me se meto mota ma ni ho ya me fe meto mota ma otrinwi pa ase bruni den no kan second one pa den no wedding vie be sen bacha minti ana na chese ho na ekeka o na nti na pensuo bi e de adum gya no na ekobuka am ka o de ka no kure ne kire me na se adedere wache na ade wache madam fu nkasa me ho dia ze ye ndimi nim komu na ade wache ntia
ti wan hye nsua ne suban wan hye steady no ansa Bacho dabi. Ende na ope bibi dia etitim be bi keke meboa wakura wan hye kura se nka wo konyim meboa Bacho ne ko bukam mehwe a wo ye fertile pa ye bo wo ye mana mo bo gatatra na be ma bi dwonso gumu ana manyem ni bia wo man no yenhwe first born edi sei Bacho 14. Oh, 14 years. Wow. The otwas were the same. But I'm 2 years interval. 2 years. Na say owa 1 year na ni mu no wanyemo because we benyem 9 months. Aba abewo 2 years. Me de ani bia. Na say o de bo wo trenti ebrebe na ya otitimeku. Owu wie di science watimeko. Woni meko. Bacho. Obenim edi besen ansa watimeko. Bacho edi be 6 months. Hey, obua 6 months anka enye 2 years. Yenye calculation ni ye. Mama meboa. 6 months ebetimi edi 2 years. Because benyem 9 months. O the 9 months be ka 6 months. One na ye 1 year 4 months ana. There be 1 year 5 months. 1.5 year. Na say be no kre. 6 months na nti. Bra we do no ntimi o. Onu 2 months kura wonya 40 days. Bra na space ni mama so no. Ona ire wo ya 2 weeks kura no party meko. 6 months no no wa light soup. Wa tinya do fried boy papa je. Ono atinya do akra titim kura ye ne light soup a che so de be boni fufuo so. Madam fu. Nti na ye ahunka anase atenka no ne ma okofa second one one share dance steady ye nyina ye yes mistakes no ebi wo honom a utimi say like ye feeling utimi nyim free nipa ho mama wati ase e wo mso wa ye mistake there but sometimes ye nipa there ade bi wo honom utimi nsi ho kwan osan ye young girl enye se won fa be ma da wa wo ba ku bi e na afe no wo ba wa wunsia eza ade na aso ni dem e na wote ho na mba adewe nyame boyo mama te ho pan na ehun kom de wa baby a wadwin be kwa kosi no nipa kro na ne be sa no che se wo ye sebi ba fire na kwata kro that time no hu just a we wiam wo hu asane and so hu se hey me nwan nsu ni tinye obotra ya na edem but obaya awo brene ma se no matter how I feeling it oh no sana o feeling e ko fom I'm telling you oba wo be 9 na mama you obia ne honam o I know but on say enkola tete no enafom yensua de enkola tete no enafom okay enti se mama be mic na maye menyem say out of the gate enkola tete no enafom okay emu adwendwene wo betia no akora be yare akola be yare ni nyina wo hwemu a ya na mema no kwa adwuma mu kope bibia be fie ti wo oba no na ya na asudie ti so hwem kwa nkrofo tai report na me yire ne menna stadium ma making aso wo ye na adwen kwa wo be miensa mienu ana akoye enkola no eho na ese o giving the time yeah afena said they will handle ni kunukura no ena me mema no kwotwempena wa abonten okay free say said ye handle wo mo no wunya wo ba ku mienu a na asesa wo yi be ma na si baabi na akoye enkola no oh ye kra na wo ye yi be ma no boni ai te said enyo na diska ba ma mo de enkola no esa wu mom na bibia nti ye ka so oba na kura fie enti ya na nyamie ni mu ni sex sem no ya na ehian ti ba ma no kwadu ba bia na wo ba no atwa ho oyebo na tirimoden fi so hwe nkola wo be kwa bia ye adwuma kakra wo be no aduane wo be yesei always bia wani wo pese wo ba kofi ekonya adwuma wo bia ha we nya school we adwen no ye be bansa na wa busua mu soso ene ma abawo ti
wo kasa be man ne wo na maybe obi be ka chem se me nko kasa nche ni kunu be 2 weeks no ne na me hwe nanim tsa na sister komeba because asem no ka na me tan kora 2 weeks 2 weeks na me wo light fm no na 2 weeks na wo mama wo kunu to US me ku to US 2 years 2 years kora mitimi bisa me ho say say wu nyina na wu nyina ampa mitimi bisa me ho questions and a busy woman because I don't me you very busy we are busy one be ba ho so na di be 1 year kora na wo nya sex me se wo brawia te say anopa me ko shopo e bot 12 and me tu me ka na me ba na o se obi atwe wadi what you say me free ha ansana masan akosop ansana masan akosop enti time be nam dey be dwene sex enti mama odwen say me nua ba idie because me dey na story na attach me enamfo nkomodie wo be ka wasem na adamfo bi otenchen ebi nso desperation na make na brand chichen 50 what's the man in first camera right that's also the guy took advantage you know je 1 million and you wait up on man kola na onim de obeye so no obi buy innocent wakanesim but because only be menya problem sister no matter what it did 2 years korana wonni ho kwan se opaifa baby ma yen kansem ni nyiransi de wotie bia wonnim ne sa na wodi na chia enka wowa no betimi yakọ so mpe nipa no mpe ses no ka betimi yakọ but wotena ho it tells you say bibi won ho a wope enti so no nya problem a empre enkodi nipa foforo nchen wo hye ma abusua no ye kan nyina awie no se ma me pa me mpe wokọ nanka ye kyira wo so na akọ ba bia na wo ye wa ade a eye wa wasemo okay so yeah that's mama. The road is shaking. Or the road is clear. The fanta brutal shaking. The road is shaking. Yeah, the road is shaking. Papa, your madam funtie ya monsusu. We atomse. Etumuru. Atombo. We the obotra ya na ye de dewani. Owusuaa. Oso de. Onse ya di biba sede but ya de ya rehosem pa because and I wish said you wiase ya ye woman nei ene ahokyere breyi pa na ohwe aba minua bay ana me bay okita nkwala mako 7 a problem because di omu bedie di omu benom ba bi omu beda di omu behye chese me ba ya enkwala no sensam form ho no na madwen ya me se enkola bi na ayera na bi o ma be pia ha na kire se enkoi pa na wo 7 na ontimi nda single room o empa ba enso na munyina mbeko na se on se omode no ebi da form ebi da empaso ana ebi da mpase ebi time pra no akura mpanase so atase dino kire se ha adwene papa na ohwe obaye ya wote ho ya onye adwuma so oko adie ye okay se first no so ton pan no na so oko adie ye na ena nipa dodo sen kra no mata adie tumete na me pese produce mami mo tehe enti unya baby a obetimi apamade o ye sure se unya container bi a ubetimi apamade obi de na ade ba betimi apam wo ye sure ye bedi ho nkomo oye tailor ankasa na oye yade oye tailor ankasa wapon no ho okay wasu adwuma pon no no konkran so okoton ade abepe container ye adwuma ena kwame akobo ni 6 onze me hu no se eduru time bi wo ha honam akono so ka ho so atiase me hu no se yenua bai wanhye na akono so ana me hunu se efie na ofiri mu no ehia ne ahokyere fie ndi no omo ebi kura busua no bepese bi e pese ye ne be ma na kasa but oba no bekasa obi emunya abotre kakra because wanhwe no mu ne kokasa be ma ne butimefu 2 years kura o se men kasa ho me ne wonna chese wama ayase kom de aba wei pa ma he picture na ayase nyina chese
na otimi say problem e wo ho ntino me hu no say abawe ohia moa ntino menhye da nim ne moa pa ohia so hu ntino so de moa no twe nim na se bia ya tiefo ne ya frefo nso betimi abam na mo nso atimi aboa ne bia because ahokyere no too much papa de me can say obetimi apam antina me bisa no say be me ye friend na onfa okay and I say me ka say every week bi akra me to me ho asi ho me send ya baba we ska sen na me de send no what you say antina me bisa no say ba bi owo na bi e benya container ketua bi na nke enya machine ba ku bi ana say knitting machine unim knitting ye unim twa unim the way ye knitting unim ye ade pam knitting unim ye ti fancy enya knitting machine bi kura si wono mo pam ade o mu ni knitting machine e de o mbetwa knitting wono ho kura ebeboa na obetimi ato ade asolve problem e o fi ya nti na mi bisa sa no na o hwe nkura ya sam ne nchen se ya menya sure se nkura nkura bi akọ school ebi ko school o mu nyina akọ school hwan na hwe wo wana o hwe omo wan ya ade wati why are dear pa na che so ya ba tampa pa but na ya se na ekeka na kakra papa oye madam for mama nya sa madam for no wati Peggy nana ya birthday girl at the birthday na yellow and green one can come shebi sa wo ho come share me yellow sa wa wonim de ntia wa ye kwan ho double bless nine sawo ye dini ni ye dini china kopim se me be kwa wiye nyina ye di sa enti wo ban so be hye den ohima ono so kala na be den me catch ro me a me de be hye no oh guys I want long red dress yeah ye hwe bibi me nua ya se me areho pa but empempi no ya na maybe wo hono ma ya dwene mu ha Edia na bema beka tu tirimu a ubeje di so betumi ayama wo nipa nkasa no ni kwansa odo wure ehye wo yonku nipam gise okese yi nku a ono na se wo hye obompo na se bedi mfia pem obeyama wo nipa de obehye wo bo ade beche obeka cho so wankasa enne pepese da so mpokura na amafo se menkaye wache no kwa wo se menyeye waka wo mpanyimfo anim kwa wo se meboa ade na wo se be makache wo se meboa wo ohia na asoma wo afiri osiam ede wakokro kasiem menua ba wakonya adwuma ye ade na wo ma woni enko wadwuma na wo ye ne ho na wuti ma be ma dada wo ene wo ba ko mienu miensa ensia Bema ninya bibia nti na we hu afuru nu no de we wo si wu o mo boss no awo so timi manipa bi jinja etimi hwehwe nipa bi sister is o njija na ho ofe ya se mikasi wojija enkola ne tete no ebi ni se wono a wo hwem kwala yi 2.5 years wo so wo fa wo kan from 2020 up till now bema ni nada eno kwa wadwedwe meba obai wodidi kura ne hu nsi ne ho so de bia mekase aya mema ye mfonhye etim se aware nkoa ne bibia wo wiase mesi aware bebre wo honom a oxygen sisi so ebi ye do matu nro so a wo mo fanse de obi wo pressure no aware bebre na nipa na ntimi nkantia nyame ya do wanya adwuma ye wo ba ko mienu miensa no o se kan ma wani da honom obi atimi afa ene wa wunsia na de ono obefa wo ba ko no no efa ne ho ben si wo se nsiani no kura gya wasi wonom no ono no ba ko no na mefa nka ho ende ono so besa so wade so afoforo because wo se geyi oni obi obeka na asema ma no ene oni hwesofo kafra o sabi oni hwesofo because we hwesofo a enkansia no e wo se nkaka watim ni sanko ne be ma na yeden etie bensia no wonam ene ono so nya ne fault ope obi obeso ni ko ma de so a enti no sade ne ho ma be ma second one no mesi kro we mo ho e wo se ye mna se be me bia wo betimi na oba da ahye ne nyinsa ba wo a won hye oba no e wo se ye jelu because any kwasi e tufa na e ka che se fesika bra oba eto aduane di abra won kasa tikom wo yam wo tikom wo yam o nkwadansia na be ma wo ntimi hye o man ka wo wo mo be ye se wo jage we anya se nko oba wo
ati team ati reserve yi nyina reserve players nyina aka ho eyese wo gya no yɛnhwɛ na yɛmmo yɛnnua yi sɛ adwuma bi kwa na nke yɛbɛboa na mana ya na ɔfa nhwɛ nkwala no maame awo de ma wo biem enne ma wo biem eska 4 gram wo saa eye too much bakwako 7 he say o mani me nyina hu say wan kasa no me ka say we are very fertile nti obi obeya no wajagum na adane awo obi obeya no wajagum na adane awo kwaku o se kwame bra ne be hwe wo ma no 2.5 years wotimi nya omo abaye so enye nsuo ene onom ya wo ye eye nipa ne di nhyiamu no wo nkwada no bra ne be hwe wo ma no ma ge yi tete wobusu fo so agya no na mo saa eya akaka bensem wobekọ no so baby dem esa kwakwa nyem no de bia me ka se maye ye ho abonsamfo onam woni na tifie wodu ndu hu se bia wona baby so awo de bia me ka se kwoto se bicycle bi da ho na so obi ntwia bisa de ntia sa bicycle wo obi ntwi e bia na yi obi ahyefam wona obeya wunsia wagya ne nam wobekọ no se kwosho oba fofo dem no one ne se wo wobewa obema baako no wo be 30 ntu no nhwe ma mo yehwe baby akwaku no se kwame no adwa me das ma baba wa na metena na yenya good news bi papa je hire wa adwen na enkomo bi ba na ya me dedodo ma me betena se all right me dem dia o to honka afena mate ho me okay okay yeah the dikai no mama we she Peggy happy birthday okay and ochen Ghana flagger wow abenase Cynthia and ochen Ghana flagger ochen say our Flagstaff house na ebowiem and ya de no kobo animu yeah well colors na nice pa well mama hwe mi nua by case no mi nua by on me to hwe ni sa na wo 6 but let them say 7 oh beautiful oh nyame mana anti aging okay papa je gina so na memfa call bi hello good afternoon good afternoon madam me pacho ya brother na me ni di nkomo yi Sapon Emmanuel me pacho ka se free hen se me ka se free beposo Kumasi ha beposo ana no Asan mampom. Asan oh okay. Pacho ewie yes won komode bi maye yeti o. Sana money na ye program na mention situation na easy. But na me for ton bread that there bi obi tun bi kura ma na obetimi aton. Nti na me se ne me frɛ number no ahwɛ na sɛ ja adwuma no nani da suje mu anaasɛ ebi a prefer na obe koso ayɛ ɔno na adwuma na ɔyɛ no a ne choice no wɔ no ano hɔ. Okay Brahima yes madam mbacho nanka pan no ton na ebewo hemfa ebewo ni krom ho ebewo Kumasi anaasɛ hemfa pɔte nanka pan no nipa kro beto ama no. Okay ebewo Kumasi a okay ebewo Kumasi ha no kita nkwala nso so enti omoda brem ne omu eno no nso nka yebeye ne den no na Oksano that ya kasano and ke be ka try their mom for the time being there but bia na meni the wow no obe prefer say on nani enje ho dia do no one ho na kokoko na nani beje ho fine nani je ho so fine there one Brahima we de nyame nhira in advance o nhira no nya okese pa sa baba na kakum ye gine kwaku anum nti ababa wa na wa mame obi so oya wadom pan no se obi eto amawo se je na kokoton na won so woni wo man manya bibie di obepe ba bi ama no be wo man betena e wo Kumasi ha obeye anasa ope ade yie na bibacho anka mepe bat enkrani school nintino na se school wo Kumasi ha bibacho panine ko SS oko sas oko ni day school na ebi wo Kumasi ha so okode a ono nko a de obetimi onya ba bi ntia obetimi akobode ntia so odwene ho yi ani se ye ma na dwene ho yi ye ma ondwene ho yi ana banka wani je ho enya sa
But I think so okay, all my reasons for the primary school maybe other issues be yeah. Enti mebra ye be da wase pa na emom no ye be frɛ o ye ne no after show no ye be tie ni reasons ne we aha ne ni gye ho nyame nhira o pa wanya kra na ye kra ye wo bi opa adwuma ye de ne be ma o na na ye adwuma okay ye da wase pa nyankopo nhira o Papa J to asoma me. Obaya papa no nyamisha no. Yeah. Nyamisha ne pa say abrebia no. Omote nkofo nka na omo pentem so mba beboa. Nyamisha safo ni nyina. Menua be me say me hwe no ne emadodo a wawo na. Nyamisha no anti aging. Manfo bo ho kakoto hunro. Eba benom epe anti aging no nyame ache ni bi. Because nam we o kasa wawo ba kokra na nka unyini ba poli 7 there yankopon ehia ne pa na ade ba ko ha adwene se ema bi se nso ya na ho mo sa na to din sa na oduru mpaso a o crazy I'm telling you tena wawo tinya da ya wo 7 no so what I say na ni je ho o ti say ni o so be ma ni na 1 year or the same I had the problem na ko be 1 2 3 4 5 6 7 there what is that here then bio Aden wow 7 and ke be me about him and wa kai dia wo ye ni bi now they cycle ho na ka wote ho because you so protection bia 7 there at least say ka bo wani ba won so na wo protect ho kakra so because what way and said that easy mouse be ma kra wo ne te no on said that mo bebresa etika ba ko mienu miensa no you so protection bia ne there forget about sex nama wani enkonkora no ho so what you say nama wani enkonkora no ho what you say eno ne ade wo say wo hwe this time enye be mo no beda biom 7 de why bia stars bia why bi why enjoy the money na bia we bia say be ma no nye romance na romance de o kwai wa wie forget this anya man do be bia e mam do stage bia mo wani nkom ma ho eyiye chance ani amane amana 7 no hwenkura de daachi wo be ye we oti wo sisi obetime 12 I'm telling you mama obe ubiem o kan say kwa mani hia be mama sisi ya obeye ko 7 ne de onya chance obetime obe ko 7 no esu ni flattomy obi boka per flattomy e ko ho gym because AF active we need to visit still na betime ai dem say when na abona kuti o say when na nkofo bi wo mo per flattomy e ko gym ka enje wani but efuto nyame achenye ma bebre Papa J obe so it is person chance say don't forget about sex forget about our career for now mama utie me forget about our career for now bema bia ba so be ware wa wo se wo ma ye hukunu me ye adwuma fa hwe wo ma no pre wo ma no da ache esi de wo ye sisi aye mmoa ekwa e ba fa so benya adwuma bia ye den aye me nka bema ne ko so nhwe nkra no anyi ho asem na me beka na wo ye tufo fa o ma no eye hukunu se bibi ba mu na se ye o se kone ko eche kaduma kai de wo ye dada no na for cycle wona tena se because be hia sisi enu wo hia ko ba fa so be hwe wo ma ama ma na nyi ba bia sie okoye den a chakadum e bani trima onyi na dwumfis no on kai de oye no ba ko no oni be ma tena eni ahi dia 1 year wo se kwakọ ofofo biom ada 6 wo dada yentu mani bifu e mana muni mukurumu nya akasakasa kakra mu kasakasa bebre no una bu be ma na bem because ka che ne se enye ne mani nkora no and bema bi obawu bebre bia no o very careful ko hwe ne manu bi lifestyle to say me bay de oye de ase but on kai but the moment awo ba de bufo be no one control hu ye no uko ka se mi po betime gira so e de asema da ne DNA on call test bia so betime ka sa kro de nyamba no because wo nu wasem nti so e di se bufo ba woni ukuntem woni boy ntem e ko be fa so be kasa no eno na meme ye di gira so e di jaji ne ma bebrebe wonu wase kakra wo kan e na akoso so nhwe nkra ne bi mu je wo so nyin sen no akra no wa woni mpo na hwi mu up to now ohun ne bi so what you say nti ohun ne ba ne da ohun ne ba ne da no no so na ebusuan fo we ba chom de minti e bi ani o so mame
me work across say mum or family planning. Yes, on your family planning. Yeah, me de never call Yen family planning. Mata de ho. Na yempe juma. Emma nye. Ye wie ya ye pon ya me do ko mata de ho. Ampo. Se muso mama na ye juma dia. Mum man nye family planning so kan ho. Because obetina kubasi ya se na ositie no, obeye juma no besan efe. Be ma foforo be se hia no. A onya awe. Obi wonu wasan nyem no wasa ko wubiom. Kamabu no, se me ni be ko no. Yes, edisi ye bone dia. Ye mo no awo no. Emuntwi munye dwuma mfa nhye mo sesei no because omo woda achi ne hia enye be mo no beda enye be mo ba so ma be romance wo de kwen romance hweba romance ma dwuma o dwene wo feel more than o da achi eti be sira ma me eni se obi afre a o so obeboa we dwene wo ye pa dwene wo ye o da achi ne hia wo betime tuwa furu kro ma sa o konkran se ko ye dwuma the call first or to free say o kon kan kwa adwuma sa kwan na obi say obibi wo ma okumase a no benye be bia ma no manada na bo mo da achi a ko dwene wo ye pa ye betime kura boa nya boarding school ama oba I'm telling you OSS no aka obi akoma no sa na betime aka obi school yes enti we dey betime nya school ama wo mani nyina yes akonya ne we emmo ne ye pa ma no emmo pa ne ye pa ma no say obi betime abo ne bia ye mo no papa na waba no nyame hia no ye ne be kasa pa ye ma ne nkoda se ne be ya ye betimi aboa wo amane timi akoso edi ama because na wo boy bi wo krom ho Pacho Dabi. They say woni be ma bia uko o handan na o tie busuan fie Pacho me tie busuan fie see you so what you say akwaba oh etiri so obi so obeboa wa emma wo krom tena no enya wo de bebre so otimi ko krai dia obetimi atena kumase ye wie behwe de betimi aboa wo na ya tufo sa awo ne de enne ye twa wo ne wati nyame che no ye twa wo ne hwe ne wan ko wubiom emma bema bia me dada obiom emma won san ko wubiom san ka ho ba choti nyame che no enti sa pepe ne ye beye na e de ama netimi aboa ama wonya baby atimi atena na wonya ekwa atimi afa so ahwe ne ma no ama nkran da ache so esomu ye ne ntu mema ne bi sofo se monne ma atena na mo wo a make sure say awo eni ehwe ne nam wo no make sure so be hwe oba na wagya nkwaransia ho akwakotena baby ebunu egu aso se wakacha se so wo fi se nya o mane nkwaran ne dia eni ekwa bi afa so be DNA no fa ne o DNA se wo ye DNA no wie na se nkwaran ne nya oba eni Owusuaa ba ye friend na on fa no ena ye problem because nanka me pese ka meti be ma no so ni mu asem kakra be ma na tire ni mu asem kakra ni o hawa ensem ni sisi ye nti o so on hwe nkwaran ne biom de oba ne ka ye no nko a anase die nti no so on hwe nkwaran ne biom no kenya be ma no so tire ni mu asem kakra ke betimi aboa ye pa but for now no concentration nyina no e o menua ba no so Papa J what the powder buy powder wan kan kam di ba nke e bo pegi ana ye bo ade konfa ba me say ya kom na akom na si me uze msuma ne prepare me o mechi wow omaba no okay omaba dia yeso yaba okay no case no yeah akra no friends Melissa Alicia Kiss say Alicia Kiss not onyum Alicia ni dia pa oh ni papa ba papa na so onhwe ne ba no 1 year owo no 1 year onhwe ne ba no ene wo ofia ni maame ne wa ha noble man bi pa no ho fe maame no so ba maame no wa oh akwala no cross ne papa o ya o sane papa o nya de ne why o nya de ne bia o ban de wa ba no ne papa memo akwa ba yeah mami mpacho eya no aben microphone na mami ebache no what to say ya mi adom what pa on what pa yeah be wa o ka na sechi yo yeah I shall so because you know bibi aboko ya mi adom boko na noble man wa wo akwala fefefe won hwe no enye no kresa mpacho ben mic no na enye no kresa et saying ya mi adom me ho ye pa okay mpacho wodin de say mpacho mi din de Amos akozap okay o bani akwale mpacho ni banu ebrebe na oni ma mi hia ya mo wo ye na den ne si ya ama won hwe wo bai me ne ma mi ehia 2011 okay na me ne fa funu awako no mo no anya akola no nti
na yi abiem na mene ne wo akora we nti anu mu no anche na awalija ya bae o ye no ho ade me ya no ho ade e bibia oh okay mo ware ye bacha oh okay nti awalija ya ne bae na ekoba se ose obetu kwan na okoye adwuma kakra nti oba kumasa na rono abetuna so no de mbi nhede nim okay mami ntwa wa no kakra o tu kwan na warija ya ne bae o tu kwan no na obey wedi mfie sen no obey 3 years be 3 years bacha okay mbacho yentwa nti eba sa no obae nti owa na ofre me first obae na menye ne na nti owa na ofre me say akura no na ko school say bia owa o say school fees Nsem ti ofre me bi wa na masene ama no owa ti ewuma na obeka chem say otu efiri kumasa na afiri akra no owo nti ewuma na owa na my friend na bi na akura no say no want to say o say no ho ye ti obi a ko school a say school fees say na masene ewom say mintimi hwe no ni nyina bat de ahia obefrɛ me say menya bia no ofrɛ me na masene ama no nti ewoma be last 2 years say 2022 ana me wo ha na madam mi frɛ me to ofrɛ me na o say me ba no ne madam no na ono na ahwe no wo school mu na ne maame di na beja no na onima bi a okọ nti ana ne ba ne de me ba ne de me na mama no ana wa frɛ me nti ewoma me frɛ na enko nti na o ha afede na o se me hwe akura no nti se eduru se omadi die mu ana ma se ne sika ma madam no nti ewoma na eduru mre bi na se madam no se de ade ne ye no o mu se akura no yehu ni maame de bat me ba no nti maame me fa akura no mbra ba bia me wo no na me me o metra me nchen kakra ana madam no se enye me na mde ne beja no ende enokre nti so ode ne maame sa enye ana am so enye hwe nti o ma o ka se o mo hia de we ana masane ama no nti o ma na mte se maame na nkasa aba ana me friend no se otu kwan na me fanche ne se okwa awankra na am se okra no nim se o papa na obetu kwan yakọ ebreko a onim se sa kwan so okọ ne se ochina ana se ochina china meba na odi na beja obi wonso awanka nkire ne se ne papa nie empo fam na mama madam no mpo se ne papa wa ha nti ebi ya ohia bibia na wafre no te nya akula na nkase na de me na madam na nka yesenko onim ba bia me wompo ana mto okay enya hwe nti ewoma ewo ho a na wafre me nti me bisa madam no se o say no that time no so class 4 last year you say 2023 about 2022 about 23 mu on no o so class 4 me bisa no maame so o class 5 me bisa na so class 5 na madam no so oba pa attitude ne de mo o me wo mami attitude a me chiri o attitude me chiri akwala ni ye yomunti ena ye nyina ye den ye pe o enti jaya attitude no papa yenko enti eba sa na okan sa na so okay enya hwe ana ewoma ana oso ofiri bro no owo na akọ bro no foforo enti school na no wom no wayi na afiri sa school no enti oyi ni firi ho no no ose watua school foforo na ode ne koye no admission fees ni bibia na asibe 50 million enti ono watua ni nyina enti de aka no school fees na metua no enti then town no kan say school fees no ya 300 cedis okay enti me sende ano ne ma no ana o se books books no so wakan na ko be 350 enti de ekosi nyina na se oba na de ohwe no sabe pepe ofre me say ohia we ya nam de ama no when was the last time I was sending Obaniska be 6 days in be 6 days in be 6 days ibachane and I was sending Obaniska ibachane na o say o mama kwan na o mo ye yi bi wo school mu ho
nti ohia 50 cities ade akwa na ngwan say okay you see an miniska but 50 na metuma asan ya ma no because na ya program e wo baby na mko asori nti me wo ho na mo frɛ me nti na ngwan say okay 50 na mesan ya ma no ba miniska ti ya me aduma Monday me ba fie nti me ba fie a me pesika na mo de asan no ba cho hwen na frɛ o kan sa asem ni kire o ne me ba na o ba no na frɛ so mo ya ade o school me ba chane ma me na di kan e frɛ o di obi number na frɛ okay mame when was the last time I go school Kasagu Mike nim when was the last time I go school Ache I di be saying 1 year ni be 1 year ni da be na ofre wo papa ka kire ne se mo ya ade wo school enti non send 50 cedis enti on send na fa kokoye Ache me frɛ no o friend da be 1 year ba last week no okay na wo nko school nti ye den e na ofre wo papa se ye ya de wo school enti papa 50 cedis ti send mama why na ma wo yes akọ no me mami o mami na ma wo yes akọ na ska no wo de ye den ni e de to aduane na obi sa papa so on send ska na fa to aduane na o ma wa na o nim se ma ya kwakodilo aha enye no na meka me say so papa mo frɛ no so on send ska na mo fendi di order send mo enti ade enti na wo nko school na wo kwaji school ska wo papa ho na mama se me nka ne sa papa amen when was the last time I went in home obey since 2013 ehunu bi ba cho ede ni ye kusas ye ntesa o unim za e ba cha minim but unim za ye krom fo ye ntesa wo ye menua be ma enti ma menka no krenchio ye ntesa kra ye ntonkosua ntum no kre because esremufo ye di ejade enti ye ntu ye nkosua nwusa since 2013 eja wonfa wani hu obei se wo nyini sen kusasi ni papa no credit o mu ne se there be who send this car and no guarantee to be a good father mama me nko no okay o se okoya no me frɛ no senka akula no ka me pe se ma be akula no but so on tena fa ko me frɛ na o chena o se me wa ha ade chena o se ye wa ha ye ni ho ye kwa ha nti last time me frɛ no ka jen se te sadia ina akula no ba bi odu no onyini ana me nso so ba bi amete no nye se me ho kire me nti aba ya o ma akula no mra me nchen na o metena me nchen se de ba ya no o ya oba nti total mi ya nkwala se untimi ntia na endure limit bi ba me metima tia na duro yeah nti me kan ya na o se o abofra no watena ne nchen ya che na ni aka ne ho eno de se me gene sa na ebe ha no ana se okay mate nti me ya adwene se enka mekɔ ho no makɔ he omo nti last year na enka mekɔ eno mu na obetu kwan no nti me yese enka mekɔ na kan fa na madam no se me ba kora mpo a o mam kwan ama mefa akola no nti na me twen se obeba nti oba ya no echi no se de ade echi a ofre me a ana me koye adwuma we last 2 weeks kura ofre me se why store na store na why no o twen light akɔ na sika nso nti me send 200 series man nti ana am say okay say eno dey say any problem ana am send say 200 series ni man mame o mame o store what's the me ana before that no or the kind abawa root what's the me anompo entwem ensa na no beba no the kind fresh obi amon nsem abawa root abawa root na gam you got on he ena dey as o ring gam ni gumi so ai minya o di ka me wa na me ba no frem say ne ma me atwa he na o hospital na o musika nso na ka o 100 cedis ana me send ma o anu echi ansa na ma be send sa 200 cedis na ka papa say wo be wo nyini onko school
akwalai da chi hu hia ekwan be ne be fa so e be hwe no ewo mu saa de maame ne kan metiase oba tan de one ne ba ote ba tan ne ba ntemu a ya na sanfa kwan paso ana se oba tan bi wontimi ntena but enhyehyeye so ubenya kwan ubetimi abehwe obei ana se akwalai nso betimi aba abesra kwan be ne ye fa so ahwe akwalai bi kwa akwalai ohia so ko school maame wode ne nam no betena se ana oso enaonkasa wose enra o ma atiefo maame ne se nya ne ba asem no de ba ha enya ne ba asem no de ba ha nso enra otie fidie so se opemwa obei besan ko school back enti enya wo ba wo de ba ye na ani kwan se ode akwalai di wachi ba na obebo na asem so wa ha kra se opemwa atiefo mwa na obei nso nko school back wati ase bikwa akwalera ya ba ya onene namo kwa ha ba ha obi repu akwalera ya obenyim wase ne daachi wanyim kra ebetimi ha akwala ne daachi enu nti eye ka wo loan ne wa asem de ase loan de ase kokope nipo akro number bra ye kope bank fo no number bra ye betimi abo wa gisi enya bank fo no number ne ehu sa wo de kase na ba ni omo kasa se interest kwa no mbe ye fees o munyin fees ni enti o musika botene ne ma ozu ni o mo number akwalai da chi ni hia papa e kwa me ne e be fa so hwe akwalai our friend de say me na me hwe ne dada na me kura me kan sen ka o ma metra me chen me wo yire ana me wo ma fo ono ni pe nti ana yete wo ntinka ka me nko ade ye nka o metra me chen se ohena se be ha na me me koto boarding school ho no ebi o be kan se me ne no etifi oma wo kura ne kura enhye no sa nti nka o prefer boarding school ka me ne be ko eni o makwan obetimi akọ ne maame ho makwan obetimi nso akọ wo ho no sa pepepe obi an so betimi akọ school mu akọsra no sa na tie maame mpa cho betena si o na yembisa wasem producer Mpacho say on trans amunya no o si mi akora de no bae nti akora na ehu ni papa ye mo on fa akora ni 1990 basa ko sa akora producer Mpacho betena say producer Mpacho hanye din me Pacho mame munya abotrema no producer Mpacho say nana de tie ne say oba no mo ahu say odika ewo bank ohia mod betu asa aka no na be ya akora no betimi akọ school na ka nti wontimi ntina fie na odi akora ne nenam sei wono akasa me usa akora no 1 year ni won ko school da yes akora anya 12 years afi no gina class 6 class 6 ni po akora na akasa nu asem se papa yi kan no hwe na ye class 5 na ma me mum a jump no to class 6 so what I say akora bedu be say 18 years na SS kora no ko be dia ma no because you nim da akure betime wie JHS se no sidi nnamu because 1 year unko school a papa na owo ne ba no akure nya 13 years akure nya 12 years papa no hu no 11 years ni woso aye ready so behwe ne mama woso nkasa me pesa mete se o kasa wa akire ho woso wo nkasa nti mama nte o kasa wa akire ho memfi no nyame adom a ochina no pa mesra papa se de tam ko se tam ko enso wi a mefre dovsu commander okay kansa coordinator okay ne ne na kwa akohia okay se social welfare se dovsu ho so ne behwe a ibesiesi asem no akwa baby odrey papa tina onye bone no kwa papa no kra de oso de na de ekoto boarding school enra na oti yenka ofri sahwi fan na ofri bae moya sahwi amoya no tuto mu aka odi ba bese kwa so no wa forso na wa beduru hanom akwara no hia no ya ma wonfa na nti bagira sa enra ne sister kunu kra kan say akwala udi ne kwa ha na odi na kwa ha na wakoda ha papa enu masam ne say ofre obi a ene me wo ha ekina me wo ha ni ofre enu aso ka the same thing meaning say babu se banu adanse ya de kro enti wo de na wo ka no mum na atro wo ba bi papa akwala ikru na kwa we so fefefo 12 years and nufu asha se bubu ya ma nkwankwan bo ya china odi ko jiska o mema ho wetimi de na be si ha no be jiska mema ho na ntimi papa amen enti body oji tum se
Mama mesremo the way jana so wo back door ho no mesremo behind the scene no mesremo mama ne Peggy adwobro wate producer me hu say ho wo so say that mesro calm down enamia na me calm more down me pa mo cho munya abotre wa akire ho mama wate mama papa amen enne time ko tinyame adoma nko china no pa woni maami ni akwalai yebema mo akohia dofsu coordinator no na yehu baabi emra no edane ye paper to so se wo de akwalai be ko boarding school a ne maami ene wo ebehu school kroko yen soso yebehu baabi akwala ne ko school na ye nyina yebedi akira ko pa admission no me metimi akọ school mu akọhwe akwalai wo ho kwan so obekọ school mu akọhwe akwalai na maame nso so wo ho kwan so obekọ akọhwe akwalai na aban sabam ne nyina ye tintim nkrata mpacho gitum mejitum but bia obekọ school na enye bia beben maame no because eno no de jamaye eno no de school no obekọ no jamaye ebache why jamaye baby obekọ school ndi odi jamaye die hia ne se why ready say ya de ni ko school no a ne hwemu obehwe no ni school fees ene na di sika nyina befa fia ha anase dofsu enkodi obi botom sika no enya wo kra na obekọ school mu akwakotua ni fees ada se ode bekọ dofsu na o makwakotua anase ode bebe fia ha ama producer akwakotua enko obi abotom na di sika nyina ya ji receipt ane de abrew ni yenso ya bo photocopy de ato hanom sei me pa choji tum okay me jitum ona aye be na ba bia nka me preference nka kakula ne ba mi anka eye eno no de ye ntimi nya de a wo wani ebeye wani je na aya akola ye ni je eye oba eno obi ati Kumasi ne bako school takura de me na meti Kumasi na me ko school secondary na me ko seko ansa mi twabe 2 years ansa me ba nkare sectech what you say enti eno de emfa ho ene kuro bia so ka akọ enti yenya ade a ebe favor say ne Kumasi kra na obekọ a maami wo nkran obetimi aba Kumasi wo se hwu obetimi aba Kumasi yenya de ebe favor obia na producer mpacho brae denti a me kan sa no wo mu se o se ko school but oben me a e woni ma ba ku me bi o ha o se eno no de sania yemfa no sania odi kan ye no oba no nso akoma ho hia bi ko na chima akwala na wo no enti yenya de ebe favor okosa hwie bi a ye ntimi ndi akire monitor enti ye nyina yenya de en favor obia na nfa akwala no ho do nti me pa cho wate ase okay mate enti no ye ntimi nka so nko school Accra anonko school we sehwi because wo ti sehwi sister eti Accra enti onko school we sehwi eno onko school Accra obeko school no Kumasi he ya why you ready wonko school no wonko school no wonko boarding tinasiye akwese makotua kakadrumbo akakadro de sa no wo fom makotua unim life what they are teaching unim life what choice what one what choice I di beye wo adi beye no what dey jai adi beye no hey utimi fro papa wo Sunday school wa kwa sorry da okwa sorry okwa Sunday school wo sofo kire o den bie wa no kasa me nkwa sorry biom o nkwa sorry biom ade ntia ade ntia nkwa sorry biom yehe nti ukra Bible mu asem no unim kasa gu mic nim Bible mu asem kura unim dabi sa eya ofe 12 years minim 12 years sa wachira ne ntro wachira ne ntro ma me odi bi du a
Watch run and draw. Also a nim Bible masem. You nim Bible masem. One kwala no mo talented kids no. One will say a fa obi talented in intro. Mame kasagu Mike no wo de metimi awo abruso. Me ba panyin chen bebre, me ba panyin wie secondary school. Me ba panyin chen. Entu de metimi e brimu ankasa. Mame hwemanim talented kids no. Ya discover talent bia hu say akwala bia be di tro hoda. Say talented in intro. Talented kids hu say talented intro bia ba hoda. Ya fa dancer, singer, poet. Any omo keka ho. On say talented kids ya fa intro da. Talent in lies. You want to be a replica of lies. What you are saying? As you say. Me pese menye abrabo muntro. Oh, and you ode. So because ababa wa wo your ba wo be wo ma wo pese ode ntro na tete ba. Adwuma be na pese onyina aye. Kasagu Mike nim midwife. O pese o ya midwife. Oh midwife o ya de tro na ya midwife. Abena midwife wa ho. Sister midwife. When was obi the try midwife da? Sakra wadwin sesia ansa na masori free program no so. Enya sa se mesi egwa wone no. Abena na ho aye mefe. Ye, mabena. Abena dress ye fe. Abena. I isa and our tide and a second madam. On your so beka. Abena. Obeka nipa jeje fon so. And a one more yem. And a one more yem. Tiama we fu apiem. Ne de mejeje mu. Dress no ke friends we fu bom. Mejeje mu. Amina yanko. Abushamba bia yedru ye kodwa so ma menkan for kanjin energy drinking water emfa ema wadaroma akaline na ewom ninti eboa pa we no akwakoye ensukroje a eboa ama wonum bi edeko nipadua mu a eboa wo emene eyi nipadua mu ha afen so etimi krama moja edi afrinsane ewo nipadua mu eye wo mo chese akaline ni nuane nuro ahodo bi te se calcium no magnesium potassium ene iron a yede egu enso ba kunu ema moja na se ema moja no aboye ewo akomanum no na afi kra no ema wede no asesese enkoda de enti se obenum nsuo ejobo biase yede ensuo esevia eye kanje energetic drinking water edi asemni emno wafo no mbetimi atobini kanje energetic drinking water ena ye kanfo ede ama se abudunsu ba kope a eboa eye nkonya ewo enipadua no mu hwehwe wo mo kire kwan ewo Breman UGC ananso se Tafu New Road no ewo Abawa Route Junction no eso me pacho wo ye order e dia yo program na say wo pe emu enchemu na ne mpanimfo a eye nso yi edi nkomo ewo ahoma so 0241449191 ananso say 0507379474 yakwa quick credit say wo mo kire se bibia ekonanim enti kanen finhia edunum nie adwuma wo mo abo wadre asantememu Ghana memu ne nipa dodo na age wono atum sebane sikasem ehon totia ene wo mo chese 15 years no maye adwuma sa kwan no so na Ghana de hye dodo na edini momo bibia ensesa ye ne momedin a eda wo mo so na eye quick credit no eno enenei wo mo asesa din no akọ bills microcredit enti wada roma sa want quick credit na sa wote bills microcredit a eye adwuma ye ko na ye ni mo ndada emfinhia edunum ni enti sa ye bosikasem ehon totie ayafo ani echemu ewo bills microcredit a kane na ye frɛ wo mo quick credit no na wo muntimi emoa wo ewo sa kwan ni so PM Travel and Tour Agency any media general Onia TV kan bom se nyame yadoma na wotwemu a wo mo ekodi ewo Dubai vacation with Nana Ama McBrown enti woni a edo McBrown pese wo mo ne no ehyiemu one on one wo penanim ahye wo penene twa selfie sade nkrofo ebeka na aye ne nhia ewo
Dubai eye na wotwe mu a ene omo ekwa akodi ewo ho Abu Dhabi eho de da kope ene omo kwa akɔhye mu ho na afei enigya hodo a ekɔso ewo ho no matimi de ho agim hyane so sesika wutia $2,000 eno dan a wonko a wodem na emom se edan no anase edan a woni obi ekodem na edan no pe wonko a wodi a $2,200 wutia na afei sa akonya no wanya mu chefa eno achi packages ahodo a ewom nie flight ticket no return Dubai visa hotel and accommodation internal transportation call activities a omubeye wo honina and also a wo be di breakfast ne ho nsensam so ehemu bi enti bomode en nefa wo ho eje sa akonya kese mu 0509404627 0303943257 Mamenfa wonko agbozo heba clinic wo abusia ho ne yekwa akwaje apote ama nipadua no ama ye nipadua no so afa ne ntuma pa ede fra enti wugidie ewo musa yemfa hahama ensa wo yade ne tisi kinkimdie a agbozo heba clinic ya se ye bakwa ye kanfo ede ama ho enimdifo ye fa wo mo ewo hono mu ni madwuma enti wo ba no fagidie kakra na wugidie a ewo enhaman mu no empaibon so kakra epitu a bibia betumi aye kama na wo typhoid fever ne ye die free Junsomu yade wamo etini sete enemu nsan yade so wamo yi ne ho wusisi wuchepe wo panchi na etutuwa wo de wani be kire mu ho na bibia so aye kama komase hade chamso enomo wo old insurance junction ho 0553417752 enkran so ho number mudi di dwumani 0241750282 N17 Lounge and Restaurant apapa apremanfo edidi wo ho we sika kuma bia wukura bia no wubeti mi akwa kochiwe no spedede ewo ho ama bibia ayekama Mother's Day yi ayakwajeje o ma me so ewo ho enye de bia na apotowe mu no wa bre fa ma me ni pie kakra na jeje nani ba bia ye kanfo de ama ho ene N17 Lounge and Restaurant wo moduane na de ma me no so so enkwan aduane no wo mo pe enti ya no dodo mu ewo ho a wo de o ma me ekwa achese what nani mpa ama nani age Mother's Day yi eno achi pastries ahodo mu wo bi ensan hodo de ano ade ne de da form eno so betimi agibia ma bibia so ayekama wa mo conference room asaba ne social event a wa mo etimi hosti ewo ho nticha se wudru ho no mo a enyu obi ena beka nchose wadru fie de wupe bie yade so benya bi ewo mahye Agric Junction kwada so kwantempo no so ewo komase ha eno wo ye adwuma efiti juada ekopim kwasiada ana pano ndu pepepe ne yekaja nagum ne nkwan no ehuru se potopro fu ani kire mo ena kwaje adwane papa ne bi edi 0530668585 0542787278 Yanko grow fine herbaton ne kasue ye na ayenko ji mojadura betumi abo me nipadua no ayekama medical yanka cho se enne sika ho edene enti wuto mojadura na woto de ebe hyehye wo na afa yade awodo nketenkete a edi wunya ewo nipadua mu nso ebrekro na eji ede afiri ho eno nti na grow fine herbaton ne kakwa ya agenkwa a eboa wo ewo sa kwan ne so enti wanu mu ato wuntimi ne di na krokro na ache wo mojantimi eni afiri sane ewo nipadua nimu ama wonsa ene wonan ayetitira grow fine herbaton ne kana mekamfo ede ama etimi boa pa ema woni padua no efa ne ntuma pa ede frasha ne so sa vitamins ahodo a eboa me nipadua no eye kama no ye de bi agumu afen so etimi boa ema yade na ya na eba no eku editia enti anu ye bie ne ho sa wonkoto grow fine nipa ne bi na wonum koso hye nefa eho adansidie no ebra 0244596532 grow fine ebema wo aye fine ye ko dwomu dia na ye koto M4 Food Limited wa mo wi biscuit na omode aba adwaman so no maka cho se we no wunya kra no wanya drink ya wunya ensure etimi pia no kogu yam eho na wutimi emei ema bibia kama diabetes fo a doctors no etumufo samonti mu sugar anase ehikira mudie ehwo no eye wi biscuit na mekamfo ede ama sanse ehikire na ewom no eye kuma bi enti wo chichire ne ema bi akwa chewo bi a ayape kakra ehye nchen na wona wase ewo sa kwan ne so ene kra do mo si aye parties ahodo enkoda no esna bag no ayafa bi ehihye mu na bibia nso enkoye 0531003892
0266830003 Matadei Hospital say apumudia mapa yemfe yeni enchiremu ewo Matadei Hospital na wa mo somo ewo sa kwan ni so wa mo ye free breast screening kwai na ni nufuo no yenyi emfanto kwabena ne nsemu wonyi dwemu enhwese ababi eyiniti ewo mu a eno achi wani a eye okania no ye hwehwe ede ama afa bibi a wokọ hospital a ye ede ma wani gye no wo mo eye sa dwumani ni na dabi ewo ho wani kiremu a ewo Matadei Hospital eno kra no achi no gynecologist a wo mo so ebua pa ma akohye kuma no yesiesie ema na ye kete wesew be ma ni wurama na nani agye no ayafo ani ekiremu ho no mo hwehwe ho emfama ho Santaso runabout go filling station no echi pepepe eno wo mo akohye kuma ni hiame enti ya afakọ na doctors ni ye mimu emfanto wo enhwehwe mu se bibia eye kama 0244088918 0244691759 0540171409 fweni kiremu ani yemu awo ewo sa kwan ni so Piwak natural one modern Roma enebusia 3p garlic mixture ne yedi abesum edwaman so enti eye immune system no yemustu na enkwamo no ahoden enkosoro eye 3p umoja no enekosoro yese pressure no abemu yentete pressure no ehso na moja no en level kama eye 3p garlic mixture wafuru ahye totwe yesi enyinyinsen anase yade a oba ewesi wafunu etom kakra na woto no etimi ayi ede yesi wachi kisikisi na wutwemu a abonsem mama mema no so afrefre wo efrefre mema papa emomobo wabarabo mu enti kope 3p garlic mixture adro ni bi enom na bibia enye kama vitamins ewom ena adro no ensuo enka ho yemfa nkaja na chese garlic na ho den na ena edaso ewomu Piwak natural one modern Roma ena adro yi omode abedwa so heba eni pharmacy shop ahodo mu benya adro ni bi ato 0248928824 0201000021 Congo ointment say yesiesie nipadua no ama nipadua no aye kama afa ne ntuma pa e de afra rashes ahodo a eji nipadua no aboso no Congo ointment wo moda Roma enenei wo man nipadua no eni ate se wan wo hwemu a eni nipadua mu ahohwe wutimi hunu de wo inside ni nada me pa chokope bi echi nipadua nani na wo nipadua no so enye kama weekendi enkrofo ba be kwa yi akese etwetwa wo mu awemu na wa mu no enya kono Coca-Cola face Fanta body na wuntimi hyebi enti ko natural ventures wo se yema Congo ointment ni bi na wo so ebeso hwe 0249017101 0204616161 Good morning herbal mixture say anopabia ya bubobi na emwa wo pa infections ahodo etu ase e de afri ahemfie ho na fei e ho so ye kama body pains ni siateka yade no etu ase ulcer menstrual pain any disorder ni nada good morning herbal mixture e na ye kanfo e de ama e ye kidney anansa wo liver ene ho abansam a ya pedro ni bi enom doctor 3 days sit na san de dro no afiase a eye adwuma yade no ekọ enipa wo mu anom na dro nim se de osi eye na adwuma no huni se nansa pepepe na yade no ekọ enti won so kọ ne kọ so hwe bi 0246594117 0246594117 Charistic Ventures abusian wo moda Roma en wo mode Zahara herbal product eba adwuma so okanshi drug lane na dro no benya bi ato herbal pharmacy na chemical shops ahodo no edro no benya bi ato medical catcho Zahara enupa no egumu ashoto enti wukọ asade wo yade no esitie no broso ele kira doctor ni a wo ho no ma ni ahye ho e de edro ni bi ama 0246348334 0248569335 je ko nana agema spiritual home wa moda Roma ene nipa bonfo wo masori eti abrabo empese wo bekọ yie no nana ehwe sunsun mu famu no hunu safo na no yi wo mo aba na fe wada ho so e wa abrabo yi mu medical catcho se nipa nye enti aya susuji nipadi wo hu wa wo sresre no pa ne ho anu odi hu nsekuro wonya wa wo beye wo na agema spiritual home ho na wo mo hu ban enfri safo ne ho na eni ehunade ekọ akiri enti sikasem na obi aye pempim e wo abrabom se nkrofo sika no ma wonya bi awasem awosem ene yade bi na atena wo so enfie bebra wo de ene na agema spiritual home kwai na ye hwehwemu e wo sunsumu enfama kaso a Millennium City ene wo Pentecost Police Regional Headquarters wo wada Roma wo kono ayira na wo nana edinsa wo so e wa homan so 0248544058 0248544058 yekọ honom na fe yakọ akọpẹ apomuden obaya
Abena Mame. me so atade na efe. Medase. Ene wo ho ayefe. Medase. Asemo ho. Me ni shake. Medase. Yo mama mo metena se na ansa na mama mo bebe mu no mama mfa happy birthday enchia efri adwoa enchiwa a oye Mr. Benjamin Safo Sapon ne yere or say happy birthday enko Emma Mr. Benjamin Safo Sapon Osi nyankopon onhira na oma wo enkwatenten a ahoodin ewo mu wo yire dofo se odo pa nyankopon onhira adwoa nana ya Melissa papa kasa ai Melissa kiss 1 minute bia ye de nyame ase se ye adwuma no na de ye hwehwe ne nsaka ya na ema ya homeka esa ya hoa na da ne den nyina ye sori na se ye bonso ogu ehu se ye ba adwuma ne ehu se ye adwuma enye se ye betena ha sori kwa over be 8 years so se 10 years ne be wo hu ne ba ne da ba enura yetimi di 24 hours allocate be abra yi wo amwa baba be hu ne ba no ye de nyame ase ma me ne de no me kan ye nka so ne ka bebi abangfo no bia o ma ye hu bebi o mo wo because ye se chi ya ye hu na ye nyomo number emwa bi wo se ye ma no ye be ya ma no nemum o ye confidence trickster okay enne ne to daddy onko pa adwuma obi kita nko da 7 oso oton pan no wo de ba ko wo de na hye wo motom se handbag baby abeko bia na de ne nam e kira akoda ne ntro akoda timi fofun frene papa se ya oya mama na se akoda no mama madum ne mic no mama ye nko tew na ye bre no yo ye da Awurade ase se ya bobo bi so a ya fifi funa ko hunu saman obayi by sem se eka bi odinken amanfo mo ano but ono ankasa ni sune ne ban akofa ni nsem nyina beto adwa eti ya anyere ye ho ne enye sabi nkrofo anyame ate ya dwene mu a enko de adwuma ebedi yen niema wo se osesa free ho no ka na adi se ne menim se de osi twa ntro a wo de bi training ne ba no wa ba akoma ama na hu se enye ba bia na wo de ne nsensem befa obefa sua de afri mu ama akwala na tumi agati to ne papa so Facebook Tina Agri or say or the akwala na ye money making machine papa the road is shaking very shaking I'm say papa koso on say ya the radius say on the programming boa pa ama enra no ba bia no krebia da bia no ebi efrase epiepie ba ama papa no hu program wo sehwe no ho ano watimi allocate ya abaha the person ya kana say ahade ba bia no kre da bia de no kre no abeto na afi ade bia nso ebetima aboa ma obi bia ade bia oye bia etima wie pe no enti papa je Obaya mamembo papa na baso. Okay. So they make say Bempah ni dey create problem. No sign solve. Okay. O ni Bempah no. Ote ne ba ne nka no waba, wa che say o wo ne ba no ho abadaye. Na akora ne wo say ye ne kasa yi. Na wo papa so odu ko boarding school a. Wo se wo nko. Ba me ni akora di nko mo so ono be so otan ne papa nche na okọ school no. Sawo. Aha, o si school dey. Akwala na sa na akwala ne ka. O si opese otan ne papa nche. Me ba. Debi me ne men san fa ko 0243114497 0243114497 0322498035. Akwala no so obetena ne papa. Aha, o si opese otan ne papa nche. Okay. Na obekọ school no. Okay. What you say? And I'm so any which way papa ne be so hwe. Ba say bia ne nche na obete papa no so say awaware. Yeah. Eno ba wo for nete. Nti ka ko board na o makwan a na waba. Na problem bia. O makwan so mame ho na obekwa na wako. Nti o se eni akra no so kasa yi. Kasa yi. Okay. Hello, good afternoon. Hello. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Mama. Odini baby akasa free. Kasa free and hugo. The friend is Kokubu Atiyadom. AKA Dana Baby. Mpacho yenti o. Tell. The friend and the black. Nana Bilaje also. Na the American is case na mo kan fa oba no a efini kunu meeting
na mpɛ sɛ meka kakra mama yɛbɛserɛ yɛdeɛ mfa mmamadena sɛ bɛrima no yɛnsa bɛka no ɛdi sɛ ebi nkɔtɔ ne to ebi so akɔyɛ akɔtua ho ka eti bɛrima no na ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ no ɛkwan bia so ɛsɛ yɛn sɛ ka no na yɛde akwaraa no ɛhyɛ ne nsa na ɔne ɔbaa no nyinaa hwɛ no. Okay, yeah, that's it. Hello, good afternoon. Ọ̀rọ̀ nana adi ni o. Adi ohun adi. Ohun ni ma wa ya. Ya we dey be only say a place may be time ya ọba ne be ma asem de ma ne de saa na tie. Aha ni ya ofanisi bi a be yi ana akwakoye saa ma no. Eni de ni say ye me ma ne ma asem. Ha me. But me dey ha me say ọba ne na ọba ha de ne ba ne ba na me ta so di su be bi sha akoro ni no. Hwe papa no wa ba. Ya ele ba oso obehwe no eno de emlan wo hene dia na emlan ni bebi but oso obehwe no ba ne de emlan entumi nse ne se aha mo pa akwa ko school so tia se no mo wo de bantu eno wa mi sa ha na ebe bo ami ntimi de mebi ko school ha entumi ye wuri se obehwe akwa na emo mi ntumi nse ne se opa akwa ni ko school ha de bi o de kwa ko school ebe bo anu e ho no de kwa ebe bo anu ya me da say hello, good afternoon. Sanajeyi Wọ́n fẹ́ yìí. Yẹjọ́. Mo Asumje nka ń sọ fà. Mo fà sí àkójọ kòkó yà ó wà mílíkà mẹ́mú ó wúlò fún yàtọ̀ àti àṣemágbogbo àwọn ní bìtàdàkùn wọ́n sún wọ New York City nìkíyàmú. Náà mo fà sí pé mo fà sí àwọn kọ́ nkìrà yà kọ́ ṣe ìnumú ẹ̀sùn ṣèṣì adé ebi obi a yẹ bẹ ṣe maa no so hu àwọn sẹ wọ́n tìmí di wọ́n nsa yẹ adwuma ní nkura náà wọ́n ba no wọ́n tìmí hwẹ wọ́n mu ẹ̀yẹ awododo o ẹ̀yẹ awododo ọ̀dà wọ́n asa mu nkyɛn adé edi wọ́n fọ́ mu ho adwene na ṣááyà yìí na wọ́n yẹ no wọ́n nya yi wọ́n bí kásẹ̀ ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ mẹ́kọ̀ọ́ bọ́ ọkọ̀ wọ́n ní kurum wọ́n ní ọdún ṣe ní wọ́n kò ṣe ànkìnà wọ́n fi adwuma kakra 3 years apọ̀ ọ̀hún wọ́n kò tọ́ paano wọ́n ṣe ẹ̀yí ìwé kọ́ adé fún ẹ̀kyẹ́ deɛ romance kura 3 romance ẹni kwada ne ade ngo pre romance what the boys won ya. Good afternoon, your last caller. Hello. Good afternoon. Afternoon, sir. Bacho di si koni. Kwa samle ehima enemy. Bacho yenti o. Mesuma din sense oba no be ma me kan sem debi tu na dwene. So no mi se be na me sa wan tra no no mamu ti aja. Ana de so su bi mu oba no munyi akora no na papa oba so akora no dash wo se yanya dan munyi akora no kan no papa ya da se na ma me ba so ne dash ya da se your production line o person e di nkomo anasa wa asem bi ka hwere na 0530 507849 0530 7849 and as hope so on WhatsApp so 0246 766060 0246 766060 Nana Bila me producer sanso so and as Patus Kwadwo sa kodie and so assistant producer and Nana yaw and odien call Facebook ote Reverend Sia apart life enka fresh boy the papa j ote nenka Mrs. Queen Sabi Debrada Banka Mami Ahofe Ote Ononso so enka sanso so na the birthday girl Peggy Ajwa Fati Ote Ononso so nka once again happy birthday to you Fati Nyami adumochna yebe sanso Asia yakramo. This is our own, let's cherish our own.